기도합니다. 하나님 아버지, 이번 학기에도 또 공부할 수 있게 하셔서 감사합니다. Эзэн минь танд баярлалаа. Энэ үлрэлт мөн таны үг суралцах боломж өгсөний төлөө талархъя. 네, 이번 학기에도 지난 학기에 이어서 욥기서를 통해서 우리에게 주시는 진리를 깨닫게 해 주시옵소서. Эзэн минь энэ үлрэлт ч мөн таны үгний үннээс бид нэр ойлгоход тусалж өгөөч. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Эзэн Есүсийн 네, нэрээр залбирanгуйлаа. 네, Амен. 네. 간단하게. 자, 우리가 욥기서를 지금까지 이제 배웠는데 욥기 21장까지 지난 학기까지 배웠습니다. За хэдүүлээ өнгөрсөн улирлаас Йов номыг үздэг байгаа шүү дээ, тийм ээ. Йов 21-р бүлэг хүртэл үзсэн байж байгаа. 그래서 욥기는 뭐 잠깐 좀 다시 한번 좀 복습을 하면요. Тэгэхээр 욥, Йовын талаар дахиад нэг бодхийг үл. 욥기를 기록한 사람은 욥이고 기록한 연대는 주전 1446년 이전이라고 봅니다. 1446 예. жүжигэн энэ Явыг одоо бичигч нь бол Яв өөрөө шүү дээ, тийм ээ. Тэгэнгუутаа Яв номыг бичсэн он сарыг нь хэдлээ бодох юм бол манай эртний өмнөх 1446 оны харьцаа гэж үзэж байна. 이 욥기는 구약 성경에 지혜의 문학에 속하는 책입니다. Аха. Энэ Яв ном болохоор хуучин гэрээний одоо мэрэгдийн бичээс гэдэг ордог. Тэгээ мэрэгэн ухааны бичээс ордог ийм одоо төрөл байгаа. 그래서 인간의 고난과 하나님의 정의 또 그리고 신앙의 의미를 깊이 탐구하는 성경입니다. Тэгэхээр эзний 주성 우선 다시 한번 인간의 해주시겠어요? 고난, 하나님의 정의, 신앙의 의미 이 세 가지. 네. Энэ бол хар чинь юу гарч ирэхлээр чинь хүний амьдрал те зовлон зөвтгөр эзэн бурхан руу хандж байгаа хандлага тэгээ бас бурханы төлөвлөгөөний талаар гарч ирж байгаа. 자, 욥기를 크게 나눠 보면요. 세 부분으로 나눌 수가 있습니다. За Йовыг хэдүүлээ нэг харах юм бол харах юм бол гурван хэсэгт хувааж болж байгаа. 첫 번째는 서론인데 1장에서 2장입니다. За нэгдүгээр нь болохоор чинь нэгээс хоёрдугаар бүлэг дээр байгаа одоо оршил хэсэг байгаа. 거기는 이제 욥이 온전하고 정직한 사람으로 소개됩니다. За энэ дээр харах юм бол одоо энэ оршил хэсэг дээр анхаарахлаар яаж юм хэлэхээр Йовыг болохоор чинь зөвхт шударга нэгэн гэж гарч ирж байгаа. 근데 이제 사탄의 시험으로 재산과 가족과 건강을 잃습니다. За тэгээ тэр хүн яасан бэлээ? Сатаны одоо юугаар сатаны одоо хөдөлгөөлтөөр өөртөө байсан үр хүүхэд эд мал бүгдийг ингээ алдсан байна. 그다음에 두 번째로는 대화인데 3장에서 31장까지입니다. За дараагийнх нь одоо хуваалт нь хоёр дахь хуваалт нь одоо Йов ном нийтдээ 3 хэсэг хуваадаг гэсэн шүү дээ. Эхнийх нь болохоор 1-ээс 2 дугаар бүлэг байсан бол хоёр дахь нь 3-аас 31 дугаар бүлэг гэж. За энэ дээр болохоор хүн хоорондын яриа хэсэг гарч. 그러니까 여기는 이제 욥과 그 욥의 친구들이 그 고난의 이유를 논쟁하고 있습니다. За энэ дээр болохоор чинь одоо энэ 3-аас 31 дээр агуулгыг харах юм бол Йов болон Йовын найзууд нь тэр зовлон яагаад ирсэн талаар хамтдаа ярилцчаа санаа бодлоод харах өнцгүүдийн талаар гарч ирж байна. 여기 나오는 사람들은 욥의 친구들은 엘리바스, 빌닷, 소발 이렇게 세 사람이 나옵니다. За тэгэнгүүт энэ дээр Йовын найзууд нь гэхэл чинь 3 хүн гарч байгаа тийм ээ. Элифаз, за Пилад, Зофар ийм 3 хүн гарч ирж байгаа. 그다음에는 그 엘리후의 발언입니다. 엘리후. 아하. 엘리후가 또 말하는 게 나오는데 그건 32장에서 37장까지입니다. За тэрний дараад нь болохоор 32 дугаар бүлгээс 37 дугаар бүлэг хүртэл дахиад нэг хэн нэгэн гарч ирж байгаа. Тэр болохоор Элифу гэдэг хүн гарч ирж байгаа. 여기는 32
여기 엘리후. 엘리후는 욥의 친구들 가운데서 가장 젊은 사람인데 이렇게 아하. 하나님의 뜻을 강조하고 있습니다. Тэгээ энэ Элиху гэж гарч 32-оос хойш хэдлээ үзэх энэ Элиху гэдэг хүн болохоор бас адилхан Йовын найз гэж одоо тооцогдож байгаа. Гэхдээ Йовын найзууд дундаа хамгийн залуу хүн. За тэр бас юу ярьж гингүүт эзний хүслийн талаар ингээд Йовтой ярилцах ийм агуулга гарч ирнэ. 그 다음에 38장에서 41장까지는 하나님의 말씀입니다. За тэгээ дараад нь болохоор 38-аас 41 дэх хэсэг байгаа. Энэ дээр болохоор яаж вэ гэхээр эзэн бурхны үг гэж гарч ирж байгаа. Эзэн бурхны үг. 이제 하나님이 직접 욥에게 말씀하시면서 그 인간의 한계를 깨닫게 합니다. Энэ дээр юу гарч ирж байгаа гэхээр эзэн бурхан өөрөө шууд Йовтой ярилцахтаа яаж гэхээр эдгээр одоо нөхцөл байдлууд тий хүний тэр амьдралын одоо мөн чанаруудын талаар Йовт ингээд ойлгуулж өөрийнх нь туулсан замууд ямар учиртай гэдгийг ойлгуулж байгаа гэж. 그다음 마지막 42장은 이제 결론입니다. За тэгэн гутаа бас өөрөөр хэлэх юм бол бас нөгөө талаараа дараад 42 дугаар бүлэг байгаа ч тийм 42 дээр нэг чинь юу одоо юу дүүрэлт хэсэг гарч ирж. 5 хэсэг тоож байгаа биш нэг чинь тийм ээ 3 гэсэн чинь. 네, 여기는 이제 욥이 겸손히 회개하고 하나님께서 그의 삶을 회복시켜 주시는 내용입니다. Тэгээд 42 дахь бүлэг дээр дүгнэлтэн дээр нь юу гарч ирэхээр Йов мөн адил даруугаар эзний өмнө очиж гимшиж байгаа. Тэгээд гимшээд эзэн бурхан буцаагаад Йовоос авагдсан бүх зүйлсүүдийг нь буцааж эдгэрлийг өгж байгаа тий. Буцааж өгж байгаа талаар гарч. 네, 그러니까 보니까 다섯 개네요. 아까 제가 세 개라고 말씀드린 것 같은데. 그러게요. 예, 다섯 개네요. 이거 예. 이제 이게 서론이, 토스는 4원 불리긴 배쇼 그네. 예, 서론, 대화, 엘리후의 음. 발언, 그다음에 음. 하나님의 말씀, 그다음에 결론 그러게. 이렇게 구성되어 네. 있습니다. 음. За тэгэхээр саяны хэлсэнчлэн тийм ээ хэдүүлээ та бүхэн бичиж амжсан ихнийх нь оршил байсан тий оршил за тэгээд нөгөө Нёб болон найзуудын одоо харилцан тэгээ одоо үсэл бодлоо илэрхийлж байгаа зөрчилдөөнүүд байгаа. Тэгээд дараад нь юу байгаа тий Элихугийн одоо зөвлөмж байгаа. Дараад нь Бурхны үг гэсэн хэсэг байна. Тэгээд дүгнэлт гэсэн хэсэг. 그리고 хэсэг. 욥의 친구들을 한번 잠깐 살펴보겠습니다. За хэдүүлээ Йов найзуудын талаар дахиад нэг одоо бодож үзье. 네, 첫 번째 나오는 사람이 엘리바스입니다. За Йовын найзуудтай нь харах юм бол эхнийх нь хүн Элифаз гэж хүн гарч ирж байна. 이 사람은 이제 대만 사람이라고 했습니다. Тэгээ Элифазыг юу гэсэн гэхээр Теман хүн гэсэн. 이렇게 경험과 전통을 근거로 말하면서 고난이 죄의 결과라고 주장합니다. Тэгээ энэ Элифаз болохоор юу гэж юм гэхээр одоо юг Элифаз болохоор гэм үл хүн юуны зовлон зүдгүүр юм асуудал туулж ин гэвэл наа чи угаасаа гмийн л одоо төлөөс гэж ингэж хэлж байгаа юм ба. 그러면서 욥에게 회개를 촉구합니다. Тэгж хэлэнгуутаа энэ Элифаз болохоор Йов руу үргэлж өрж ирлээ. Чи 100 гэмш гэдэг ийм одоо байр суурьтай Йов дандаа хандж. 엘리바스는 아까 대만 사람이라고 그랬잖아요. 이 대만 사람은 네. 이제 에돔 지역인데 아마 에돔은 이제 에서잖아요. 에서의 족속인데 그 에서의 후손으로 추정됩니다. Тэгээ энэ Элифаз нь болохоор нөгөө Теман хүн гэсэн шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ Теман хүн гэдэг чинь Теман гэдэг нутаг хаана нэ гэхээр Едомын нутаг гэж байгаа байхгүй. Едомын нутаг гэдэг чинь одоо ингээ өвд эцэн харахад л Исавийн үр удам гэсэн үг байна шүү дээ, тийм ээ. 뭐 엘리바스라고는 이름의 뜻은 뭐 하나님은 나의 힘이다 뭐 그런 의미를 갖고 있습니다. Ер нь бол Элифаз гэдэг одоо нэрний утга гэх юм бол бурхан бол миний хүч гэсэн утгатай юм. 근데 이제 욥의 그 친구들 중에서 가장 연장자, 나이가 많이 먹은 사람으로 보이고 대화에서 가장 먼저 발언을 합니다. Тэгээ энэ Элифаз болохоор одоо энэ Библиэлд гарч байгаа Йовын найз гэсэн хүмүүс дундаасаа хамгийн настай нь. 근데 이렇게 욥이 극심한 고난을 당했을 때에 엘리바스는 빌닷, 소발과 함께 욥을 위로하려고
찾아왔습니다. Аа. За тийм Элифаз анхандаа яаж Йов тэр ирсэн бэлээ? Йовыг нөгөө нэг асуудалд ороод тэ зовлонд унах үед нь түүнийг нэг тайвшруулахын тулд анхдаа тэгж зорилгоор гэж хоёр найзтайгаа хамт ирж байгаа тийм. 처음에는 욥과 함께 울면서 슬픔을 나누었지만 그 후에는 이제 대화가 진행되면서 욥을 책망하고 정죄하는 쪽으로 기울어지게 됩니다. Тэгээ тэр ингээ эхнийх нь байдлуудыг харах юм бол Йовтай хамт гашуудаж тэ түүнийг тайвшруулж ингэжсэн боловч сүүл рүүгээ ярих тусмаа Йовыг ингээ зэмлж эхэлж. 이 엘리바스가 그 발언한 내용의 특징을 한번 살펴보겠습니다. Хэдүүлээ энэ Элифазын одоо ярьж байгаа тийм Элифазын одоо санал болгож байгаа тэр ярианых нь агуулгуудыг нь харах юм бол 이 엘리바스는 세상이 공의롭게 운영된다고 말하고 있습니다. Элифаз юу гэсэн гэхээр ярианых нь агуулганд голцоо хүний амьдрал чинь одоо бүх юм ээлжилж яадаг буюу тийм ээлжилдэг гэж хэлсэн. 그래서 고난은 죄의 결과라는 이런 전통적인 그런 신학을 강조합니다. Тэгээд нэгэн гутаа тэр юу гэж юм гэхээр та зовлон гэдэг зүйл бол угаас гим үйлцэн учраас зовлон ирж байгаа гэдгийг ингээд илүү онцолж. 욥의 고난은 분명히 죄 때문이라고 단정하면서 욥에게 회개를 촉구합니다. За тэгээ Йов болохоор чи угаасаа ямар нэгэн хүнд хэрэг хийсэн учраас л одоо тий эзнес ийм яаж байгаамаа. Ийм асуудал ингээ авч байгаамаа. Тийм учраас чи дууга гимшээ гэдэг талаар үргэлж ингээ сануулсан. 그런데 그 엘리바스의 그 발언이 점점 그 변화되는 내용을 보면은 처음에는 이렇게 충고의 형태였지만은 점점 욥을 몰아붙이고 정죄하는 태도로 바뀝니다. За тэгэн гутаа түүний ингээд одоо хэлж байгаа агуулга нь болохоор чинь одоо бүлэг хойшлох тусмаа одоо улам ингээд нэг юу гэх үтгэх те зэмлэх ийм шинжээр орж эхэлж. 자, 우리가 지금까지 욥기서를 배우면서 누누이 강조한 것이 뭐냐면은 욥이 고난당하는 것은 죄 때문에 고난당하는 것이 아니라는 걸 지금 계속 강조하고 배웠지 않습니까? Тэгээ бид нэр Йовыг ингээ харахад те Йовын талаар суралцаад үзэхлээр яаж байгаа лээ. Йов тэр улам ингээд нэг тэр найзуудын мөн чанар бодол гэдэг бүгд ингээ харж байгаа тий. 근데 욥의 친구들은 일반적이고 단순한 그런 원리만 들어서 욥이 고난당하는 것은 죄 때문이라고 몰아붙이고 있는 것입니다. За тэгээд найзууд нь яаж ихэд тал талаас нь тий тэдгээр тэр хүмүүсийн одоо бодлууд нь юун дээр яг нэг болж байгаа гэхлээрэ ерөөсөө чи гимших хэвээр гэсэн дээр ингээд нэг болчих тий. 그러니까 오늘날에도 마찬가지로 성경의 그 깊은 진리를 깨닫지 못한 사람은 이 성경의 깊은 진리를 깨닫고 신앙생활하는 사람을 이해하지 못하고 오히려 그 정죄한다는 것입니다. Тэгээ одоо ч гэсэндээ эндээс бид нар юу харж болох вэ гэхээр хүн одоо нэг өнгөцсөн хардаг хүмүүс нь их байдаг харин Библийн талаар илүү гүнзгий ойлгоод тий альва зүйлийг утга учирыг нь илүү ухаж ойлгодог хүмүүс ерөнхийдөө ховор тэгээ өнгөцсөн ойлгоод өөрийнхөө зүтгээд сүүлд нь нөгөө өөрийнхөө бодол санаатайгаа нийлээд ингээ холилдоод явчихдаг хүмүүс их байдаг гэдгийг харж болж. 근데 이제 마지막에 이제 하나님께서 이제 욥기 38장 이후로 보면 마지막에 하나님께서 나타나셔서 욥의 그 친구들의 말이 옳지 않다고 지적합니다. За тэгэнгүүт дараад нь Йов номны 38 дугаар ишлэлээс хойш нь чинь бурхан өөрөө Йовтай ярьж байгаа шүү дээ. Тэг хэсэг гарч байгаа. Тэгэнгүүт энэ дээр энэ агуулгыг харах юм бол эзэн тэр Йовын найз нарын одоо хандлагыг буруу гэж ингэ зэмлэж. 그러니까 엘리바스 그 엘리바스의 관점은 결국 하나님의 뜻을 온전히 이해하지 못한 것으로 평가되는 것입니다. Тэгэхээр эндээс бид нэр юг харах вэ гэхээр Элифаз ийн одоо тэр үгнүүд нь зөв юм шиг боловч яг эцсэдээ харах юм бол тэрээр юу гэх вэ? Яг үнний бүтэн яг бүрэн үннийг бүрэн ойлгосон хүн бол биш байсан гэдгийг харж байна. 그다음에 빌닷이라는 사람을 살펴보겠습니다. Дараа нь хэд Билдад гэж хүн байгаа тийм. 빌닷은 수아 사람이라고 그랬습니다.
За тэгэнгүүт Билдадыг юу гэсэлэр Зоар хүн гэсэн. Зоар 이 수아가 누구냐면은 바로 шүүх хүн 아브라함의 байж. 아브라함의 후처인 그두라에게서 낳은 아들입니다. Футураа. 그두라 아브라함이 나중에 그 자기 Кетураа. 아내 사라가 죽은 후에 또 다시 또 아내를 얻었잖아요. 네네네. 그 아내 이름이 그두라예요. 그두라. 네네네. 그 그두라에게서 낳은 아들 중에 하나가 수아예요. Аа. За энэ одоо энэ Зофар гэж хүн байгаа шүү дээ. А биш, Билдадын талаар аа. Одоо Билдадын талаар ярьж байгаа. Тэгээд энэ Билдад болохоор Авраамийн одоо Сарагаас хойш суусан эмэгтэй Кетура шүү дээ, тийм ээ. Тэгэнгүүт тэр Кетурагаас гарсан хүүхдүүдийн нэг нь гэж. Хүүгүүдийн нэг. 그러니까 이제 Билдад нь. 빌, 빌닷은 아마 이 그 수아의 그 후손으로 추정되는 겁니다. Тэгэнгүүт энийг юу гэж хэлж чинь шуухын үр удам гэж хэлж байгаа тийм шуух хүн гэж хэлж байгаа. 빌닷도 역시 욥의 자녀들이 죄를 지었기 때문에 벌을 받았다고 말합니다. Аа. Энэ бэлдээд бас тэгсэн тийм ээ. Йовын хүүхдүүд нь нас орсон шалтгаан нь тэд нар угаасаа гэмтэлсэн учраас тэгж байгаа гэсэн. Ийм байр суурьтай байсан. 그래서 욥에게도 회개를 촉구합니다. Тэгэн гутаа Йовд болохоор тийм учраас чи одоо гимшээ гэдэг юм ингээд тий санал үргэлж хэлж ирсэн. 이게 빌닷도 사람이 죄를 지으면은 벌을 받는다. 그런 그 사상을 강하게 주장합니다. За тэгээ энэ бэлдээд бас ярьж байгаа тэгэхээр хүн одоо гим үлдэхэд юу байна тий шийтгэл авна гэсэн дээр үргэлж ингээд нэг одоо сануулж ирсэн. 아까 그 대강 예배 때 우리 강 목사님이 뭐 무슨 고사성어 같은 거 뭐 쓰지 말라고 뭐 그러셨잖아요. 잘 못 알아들으신다고. 잘하세요. 예. 근데 이게 이제 고사성어로 말하면은 이제 인과응보다 그런 뜻인데 이게 죄를 지으면 반드시 벌을 받는다 그런 뜻으로 우리 뭐 한국 사람들은 인과응보라면 다 알아듣죠. 인, 인과응보. 인과 음, 응보. 이게 죄를 지으면 음, 벌을 받는다는 뜻이에요. 예. 자기가 음, 행한 대로 받는다는 뜻입니다. 인과응보가 하는 거. 음, 음, Тэгэхээр бид нар манай монгол хэлэнд ч гэсэн тийм үг гэдэг чинь нөгөө нэг хүн 그러니까 이 빌닷이 аман 주장하는 게 хэлээс хотын 그거잖아요. бэлтгэх гэдэг шиг тийм 빌닷이 주장하는 хүний 것이 өөр гэж байдаг гэж. 욥이 죄를 지었기 때문에 네가 이렇게 이런 큰 벌을 받고 있는 것이다. 이렇게 주장하고 있는 것입니다. 빌닷이. Тэгээд яв руу явж ирэхээр чи тэг угаасаа тэр гмийн үр тарьсан болохоор л одоо ингэ үрж өвсөн ингэж өвхлүүдээр хурааж байгаа хүмүүсээр гэж ингэж тайлбарлаад баг тийм. 욥이 당하는 고난을 해석할 때에 이 사람은 그 전통적인 그 인과응보, 행한 대로 받는다는 그런 사상을 강하게 주장하고 있습니다. Техникүүд чинь одоо тий энэ юуны бэлдээтэй хувьд ч гэсэндээ чи гим үлдсэн учраас л ингэж байгаа гэсэн дэр ингээ бат зогсоод байгаа тий. 자, 그러면서 빌닷은 욥에게 욥이 청결하고 정직하게 하나님께 구하면 다시 회복될 거라고 말합니다. За тэгэнгүүт бэлдээд юу чинь гэхээр юг чи дахиад одоо тий өөрийгөө ариусгаад тий гимшээд ингэх юм бол дахиад эдгэрнэ гэдэг юм ингээ ярьж. 그 욥기 8장을 한번 잠깐 보겠습니다. За хэдлээ ёо 8 дугаар бүлгийг хараа. 욥기 8장에 보면은 6절, 7절 한번 보겠습니다. За ёо 8-ын 6 7. 5절부터 네. 좀 보면 좋겠네요. 5절부터. 네, 5-аас эхлэе гэж чинь 5-аас 7. 네, 내가 만일 하나님을 부지런히 구하며 전능하신 이에게 빌고 또 청결하고 정직하면 정녕 너를 돌아보시고 내 의로운 집으로 형통하게 하실 것이라. 내 시작은 미화가였으나 내 나중은 심히 창대하리라 그랬습니다. Хэрэв чи Бурхныг хайж төгс хүчит нэгний ерөөлийг гуйх юм бол хэрэв чи цэвэр бөгөөд зөв шударга бол тэр гарцаагүй чиний төлөө өөрөө босож чиний зөв шударга орон гэрийг дахин босгоно. Эхлэл чинь баг байсан ч төгсгөл чинь агуу их болно гэсэн. 네, Амен. 이것이 이제 그 일반적인 신앙의 원리입니다. За энэ бол одоо юу лээ?
Одоо яг юуны итгэлийн те а, үндэс те итгэлийн үндсэн ойлголтууд энэ суурь ойлголтуудын нэг байгаа. 그러니까 하나님을 부지런히 찾고 또 하나님께 기도하고 또 청결하고 정직하면은 하나님이 정령 돌아보시고 또 그다음에 형통하게 하신다는 그런 일반적인 원리를 말한 것입니다. За тий бид нэр эднэрүүгээ хашгирч түүнийг хайж тий цэвэр зүрх сэтгэл болон зөв шударгыг үргэлж тэр зөв шударгын замаар явах үед эзэн бурхан заавал тий цаг нь болохоор биднийг санах болно гэсэн ийм үндсэн одоо юу байдаг тий суурь бидний итгэлийн үндэс байгаа. 자, 이 말씀이 요백에는 해당이 되지 않을지라도 우리들에게 곧 주시는 말씀으로 받아야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр одоо яг энэ Йов ном болохоор тухайн үедээ Бэлдад ч гэсэндээ Йовд хэлж байгаа боловч тий бид нар яах ёстой вэ? Биднэрт ч гэсэн энэ өдөр хэлж байгаа үг гэсэн үг. 근데 우리는 이렇게 빌다시 이렇게 요백에 말한 이 그 8장 5절로부터 7절까지 있는 말씀을 곧 하나님께서 우리에게 주신 말씀으로 받아야 되는 것입니다. Тэгээ бид нар ч гэсэндээ тий энэ 8 дугаар бүлгийн 5-аас 7 дугаар ишлэлийн сайн унсан энэ хэсгийг ч гэсэндээ надад өнөөдөр өгч байна. Тий яг энэ цагт надад хандаад өгч байгаа эсний үг гэж хүлээж авах хэрэгтэй. 그러니까 이 빌닷은 요백에 이 말을 하면서 욥이 회개할 경우에만 해당된다고 이렇게 조건을 붙인 것입니다. Мгм. За гэхдээ энэ үгийг хэлэхдээ Бэлдад гол нь ямар өнцгөр хэлж ийн гэхлээрэ хэрвээ чи гимшин бол гэж ингэнэ гэдэг гэж хэлж өгч. 우리가 죄를 지었을 때에는 반드시 하나님 앞에 진정한 회개를 해야만이 하나님께서 우리를 용서해 주시고 형통케 하시는 겁니다. Тэгээ бид нэр тэ эзний өмнө буруудаж зогсох үе байдаг ч гэсэн тэ чин сэтгэлээсээ гимшээд иргэх үед эзэн заавал одоо эдгэрлийг ингээд сойрхох болно гэсэн агуулга байна. 네, 이 빌닷의 주장을 보면요, 개인의 그 경험보다는 조상들의 지혜와 전통을 더 신뢰했습니다. Мгм. За тэгэхээр Бэлдадын хувьд яаж юм гэхээр одоо нөгөө амаараа гоё ярина гэдэг шиг тий ярьж байгаа гэсэн үг байгаа. Шууд утгаараа тэр өөрийнхөө тий амьдралаас гэхээс илүүгээр магадгүй өвөг дээдсээс сонсож ирсэн тэр нөгөө үгийнхээ дагуу ярьж ийн гэсэн үг. 그래서 그 빌닷은 이렇게 어, 옛 옛 조상들의 그 가르침을 배우라고 그렇게 권합니다. Тэгээд Бэлдад бас үгшлэрээ чи эцэг өвгтөхөө заадаг дагаач ээ гэж хэлж. Заадгийнхаа дагуу ингээ яваач ээ гэж санал тавьж. 근데 빌닷은 당시에 그 사람들이 이 고난을 죄의 결과로 보는 그런 전통적인 그 방식을 말하고 있습니다. Мгм. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо Бэлдадын хувьд болохоор юм ер нь тэгдэг гэдэг шиг ингэж ярьж байна гэсэн үг. Ер нь тэгдэг дээ гэдэг шиг. 그러나 욥이 당하는 고난은 그것을 오히려 그런 논리를 넘어서 음, 의인이 받는 고난, 음, 의를 행함으로 받는 고난, 음, 이것을 말하고 있는 것입니다. 음. А гэхдээ Йовын хувьд болохоор чинь үгүй чи өвдсөн гэвэл за ер нь л гэмтэй болохоор өвдчих юм даа гэдэг шиг ингэж ярьж байгаа тийм. А харин Йовын эдэлж байгаа энэ цаг хугацааны одоо энэ асуудал тийм энэ зовлон энэ зөвдүр нь болохоор чинь ерөөсөө одоо юу гэх юм тэгснээс болцсон юм аа гэдэг ч юм уу тийм нэг бид нэр өндөг хаглахлаар ингэдэг юм аа гэдэг шиг тийм юм биш гэсэн үг. 우리가 그 고난의 종류에 대해서 배울 때도 세 가지가 있다고 말씀했습니다. Аа. Дээр хэдүүлээ бас сурахтаа юу сурсан гэхээр зовлонгийн талаар ингээд бодох үед гурван төрлийг бид нэр ойлгох хэрэгтэй гэсэн юм бас үзсэн. 첫째는 애매히 당하는 고난이 있다고 그랬죠. Эм. 애매하게 아무 자기가 잘못이 없는데 고난 당하는 Аа. 경우. Аа. Нэ. За тэр гурван зовлонгийн гурван зүйл юм гэхлээр чинь нэгдүгээр нь болохоор би тэгээ яагаад ч үгүй яж байгаа тэг гинтхэн ингээд тохиолдох зүйлүүд байдаг. 그다음에 죄가 있어서 당하는 고난이 있다고 그랬습니다. За хоёрдугаарт нь болохоор буруу зүйлийг өөрөө хийчихэд тэрнээсээ ингээд амсч байгаа асуудлууд буюу зовлон бас байдаг. 그다음에는 선을 행함으로 당하는 고난이 있다고 그랬습니다. За харин гуравдугаарт нь болохоор би зөвийн төлөө зөвийг дэлгэрүүлэхийн төлөө тий зөвийн төлөө
амсж байгаа зовлон гэж бас байдаг. 자, 그렇다면 욥이 당하는 고난은 어디에 해당하겠습니까? За тэгэнгүүт Йовын одоо эдэлж байгаа энэ зовлонтой энэ нь болохоор чинь хаана нь хамаарах зүйл байсан бэ? 욥이 당하는 고난은 선을 행함으로 당하는 고난이라고 볼 수가 있겠습니다. Мгм. За тэгэнгүүт энэ болохоор чинь Йовын одоо энэ эдэлж байгаа энэ зовлон хаана хамаардаг гэсэн чинь зөвийн төлөө гэдэгт орж байгаа гэж. 이게 Зөвийн төлөө зовлон эдэлж байгаа энэ байдал. 사람이 꼭 죄를 지어야만 고난당하는 게 아니라 적극적으로 하나님 말씀대로 살려고 하니까 당하는 고난도 있다는 것입니다. Тэгээ өөрөөр хэлбэл яагаад тэгэхээр хүн одоо энэ найзуудынх нь хэлж байгаа болохоор чинь зөвхөн гэмэс гэм үлдэхээр л зовдөг гэж ойлгож байгаа. Гэтэл одоо энэ яаж юм гэхэлэр чинь Йовын болохоор чинь эзний үгийг одоо зөрчихгүй юмсан түүний өмнө ямар нэгэн буруу юм гаргачихвээ тэгээ үгийг дагахын төлөө зовж байгаа зовлон гэсэн. 그런데 그걸 깨닫지 못하고 고난을 당하면은 무조건 죄 때문에 고난을 당한다. 이렇게 해석하면 안 된다는 것입니다. Тэгэхээр бид нөгөө нэг ийм арай олон өнцгөр төв өргөн хүрээгээр харахгүйгээр зөвхөн ерөн тэгдэг гэд ингээд байгаа гэж болохгүй гэсэн. 뭐 사도 바울이나 뭐 베드로나 이렇게 예수님의 제자들도 많은 고난을 당했는데 그분들이 죄를 지어서 고난을 당한 게 아니라 복음을 전하다가 의를 행하다가 고난을 당한 것입니다. Мгм. За тэгэхээр Илч Паул те Петр гэх мэтчлэн бидний итгэлийн өвдөцийг харуул яадаг вэ? Тэд нар ч гэсэндээ бид нар зовж байгаа бүх зүйлүүд нь хүмүүсийнхээ харахтаа чи одоо үүдээ те Есүст итгэсэн учраас эн чинь одоо гим гэдэг ч юм ингэж үзэж чичилж байгаа болов чи. Үнэн дээр бол тэд нар гимээс болоод биш те харин зөвийн төлөө зовлон идэлсэн хүмүүс байгаа. 이렇게 선을 행함으로 당하는 고난은 하나님 앞에 아름다운 것이고 또 상급이 있는 것입니다. Мгм. За тэгээд зөвийн төлөө өгтөө зовж байгаа тэр төвчээр зовлон эдгээр зүйлсүүд нь юу вэ? Эзнээс авах шагналтай ийм зовлонгууд байгаа. 또 모든 사람들에게도 믿음의 본이 되는 것입니다. Тэгэхээр бас яах вэ гэхээр дараа үеийнхэндээ тэг итгэлийн одоо юу үлгэрэл болох ийм хэмжээний зүйл яригдаж байгаа юм. 그 다음에 소발이라고 하는 사람을 살펴보겠습니다. 소발. За одоо хэдүүлээ зофор гэдэг үгний талаар бас бодож үзье. 소발은 나마 사람이라고 그랬습니다. 나마 사람. За энэ зофорыг болохоор чинь наамад хүн гэлөө зофор нь болохоор наамат хүн гэж наамат. 나마 사람. 이 나마 출신인데 이 사람은 아주 가장 거칠고 아주 직설적인 그런 친구로서 욥이 숨겨진 죄를 가지고 있다고 단정하면서 더 큰 벌을 받아야 한다고까지 말합니다. Мгм. За энэ наамад хүн энэ зофорын талаар ярих юм бол хэдүүлээ. Зофор болохоор бүр илүү одоо юу гэх нэг тийм нөгөө үгээрээ ширүүн ийм хүн байгаа. Тэгэн готой гэсгэлээрээ чи одоо ингээд одоо тэгээд нэг өрөвдмөр царай гаргаж байгаа болов чи нуусан чамд ямар нэг юм байж л энэ ч наатаа гарга гэд ингээд дайрч. 이 사람도 역시 아까 말했던 인과응보 사상, 즉 자신의 Мгм. 행동에 따라서 그 결과가 반드시 돌아온다는 그런 자기가 행한 대로 받는다는 그런 사상이 아까 인과응보라고 그랬어요. 이런 Мгм. 인과응보의 사상을 강조한 겁니다. Мгм. За тэгээ энэ зофор ос яаж юм гэхэлэр чинь яг нэг хэлсэнчлэн те чи тарих ямар нэгэн зүйлийг тарьсан учраас л надад чинь хураагдчихж байгаа юм. Тэр тарьсан зүйлээ одоо илчил гэдэг ингэж. 자, 이렇게 이 소발도 욥을 위로하려고 왔지만 결국은 욥을 정죄하고 그 고통을 더 깊게 만들었습니다. Мгм. Тэгэнгүүт энэ уулын зофор анх удаа яаж байгаа анх эрэхтэй бас ялгаа авахгүй Йовыг уулна тайтгаруулах гэж ирж байгаа шүү дээ тийм ээ. Гэтэ яг үнэндээ тэгж жоод яг явц дундаа яаж юм гэхэлэр чинь түүнийг ингээд одоо зэмлэл рүү орж. 이게 소발은 욥의 친구들 가운데서 가장 아주 엄격하고 또 공격적인 인물이었습니다. Мгм. За тийм зуфаар болохоор чинь одоо энэ гарч байгаа Йовын найзууд гэж хэлж байгаа хүмүүс дундаа хамгийн одоо түрэмгий ийм хүн баг. 근데 욥의 고난을 죄의 결과로 해석하면서 욥을 정죄했습니다. Мгм. За тэгэнгүүт Йовын одоо тий энэ эдэлж байгаа тэр зовлонг нь яаж ийнэ вэ? Түүний юугаар одоо тий ерөөсө чи
чамаас л болсон гэдэг ингээд яриад. 그러니까 그의 그러한 태도는 오히려 욥의 그 신앙적인 갈등을 더 심화시켰습니다. За тэгэнгუთ түүний одоо ингээд одоо тэр хиний тэ Зофорын байгаа байдал нь тэгээ Йовын угаасаа хүнд байгаа тэр одоо сэтгэл зүйдэр нь илүү хүнд алчаа нэмсэн. 자, 이렇게 그 이제 세 사람의 변론이 이제 계속해서 이어지고 있는 것입니다. 그래서 За тэгэхээр энэ 지금 дээр харах юм бол энэ гурван хүний те одоо юунууд нь дүгнэлтээр те агуулгад ингээд өрнөд явж байгаа. Йов тэр. 이게 지금 무려 37장까지 계속해서 지금 그 욥의 친구들과 욥의 변론이 이어지는 것입니다. Аа. За тэгэнгუთ одоо энэ найзуудын энэ агуулга аль хүртэл үргэлжилж байна гэхээр 3-аас ахуулаад 3 дугаар бүлгээс ахуулаад 31 дэх бүлэг хүртэл үргэлжилж байгаа. 자, 그래서 오늘은 이제 22장을 보겠습니다. За өнөөдөр хэдүүлээ 21 дэх бүлгийг одоо үзнэ гэсэн үг байна. 22장. За тэгэхээр 21 дэх бүлгийг орох чинь. 22장의 장면은 악을 벌하고 선을 상준다는 내용입니다. За. 악은 벌하고 선은 상준다. За 21 дэх бүлгийн 22 장 гэж юм саний. 욥기 22장이요. За Йов 22 дугаар бүлэг шүү дээ тийм ээ. За энэ дээр болохоор юу гарч ирлээ чинь юу за мууныг шитгэдэж зөвхөн шагнагдана гэсэн сэдв байна. 네, 지난 학기에 21장까지 했습니다. 그래서 오늘 22장을 들어갑니다. За хэдүүлээ өнгөрсөн одоо семестр дээр 21 дугаар бүлэг хүртэл үтсэн болоход энэ өдрөөс хэдүүлээ 22 дугаар бүлэг рүү орж байна гэсэн үг. 악을 벌하고 선을 상준다는 게 이게 이제 그 고사성어로는 징악상선이라고 합니다. 징악상선. 몽골 분들은 잘 못 알아들으신다니까 그냥 풀어서 제가 악을 벌하고 선을 상준다. 뜻이에요. За тэгэхээр бурууд нь шийтгэл зөвд нь шагнал гэсэн тийм ийм 악을 행하면은 벌을 받고 선을 행하면은 상을 받는다는 그런 뜻입니다. За өөрөөр хэлбэл зөвийг үлдэх юм бол тийм шагнал байна. За зөв бусыг үлдэх юм бол шийтгэл байна шүү гэдэг агуулга байна. 여기 22장도 엘리바스가 욥에게 죄를 지적하면서 하나님의 심판의 원인을 설명하는 장면입니다. За энэ 22 дугаар бүлгийг хэдүүлээ харах юм бол энэ дээр одоо нөө Йовын 3 найзынх нь одоо агуулгад төлгөөд нь дуусааг байгаа даа шүү дээ тийм ээ. Энэ 22 дугаар бүлэг дээр ч гэсэндээ Элифазын одоо үг үргэлжилж байгаа. 엘리바스는 욥의 고난이 그의 죄 때문이라고 주장을 하면서 하나님께서 욥을 심판하시는 이유를 설명합니다. За тэгэн гутаа Элифаз болохоор одоо Йов чи ингэж зовж байгаа чинь те Бурханаас чиний буруугийнхаа гэдгийг дахин ингэж батлахтай хичээж байгаа энэ бүлэг дээр. 그는 욥에게 하나님께로 돌아가고 자신의 죄를 회개하라고 권면하면서 하나님께서 욥에게 은혜를 베푸실 것이라고 약속합니다. За тэгэн гут хэлж өгч дээ тийм ээ. Тэрээр одоо нөгөө нэг эзэн рүү хандаад тэ чи бурууга хүлээн зөвшөөрөөч. Тэгээд бурхан руугаа хандаач гэдгийг ингээд дахиад санал болгож. 자, 그러면 22장에 한번 대지를 살펴보겠습니다. 대지. тэгэн гутаа хэдүүлээ одоо агуулга руу оръё. 네 가지로 나눠봅니다. 네 개로. За дөрвөн зүйл рүү энэ 22 дугаар бүлэг болохоор чинь дөрвөн янз руу хуваагдчихж байгаа. 첫 번째는 사람이 하나님께 유익하지 못함. За эхнийх нь болохоор хүн за бурханд те хэрэглэгдэж чадахгүй байх нь гэж. 1절에서 3절까지입니다. За 1-ээс 3 дугаар эшлэл байгаа. 두 번째는 엘리바스가 욥에게 죄가 있다고 책망함. За 2 дугаар нь болохоор Элифаз Йовыг гэмтэй гэж зэмлсэн гэсэн үг. 4절에서 14절까지입니다. 4-өөс 14 дугаар эшлэл байгаа.
세 번째는 악인은 벌 받고 의인은 기뻐한다. Мгм. За 3 дугаар агуулга болохоор буруут нэг нь шийтгэгдэж зөвхт нэг нь баярлнаа гэсэн. Буруут нь шийтгэгдэж зөвхт нь баярлнаа гэсэн. 15절에서 20절입니다. 15-аас 20 дугаар эшлэл байгаа. 네 번째는 죄를 떠나 하나님과 화목하면 복을 받는다. За дөрөвт нь болохоор гэмээ болоод эзэнтэйгээ нэгдэх юм бол а, шагнагднаа гэсэн хэсэг байна. 21절에서 30절입니다. За 21-ээс 30 дугаар эшлэлээр гарч байгаа. 자, 이제 한번 대지별로 살펴보겠습니다. 첫 번째는 사람이 하나님께 유익하지 못한다는 거 1절로 3절. За одоо хэдүүлээ 1-ээс 3 дугаар эшлэл рүү орох чинь тийм хүн эзэнд хэрэглэгдэх те өөрөөр хэлбэл энэ дээр болохоор чинь юу гэж хэлээрэ хүн эзэнд те юуг боломжгүй гэсэн тэрийг харах чинь ашиг тус нэмэр болох боломжгүй гэсэн. 네, 1절부터 3절까지 한번 읽어보겠습니다. За 1-ээс 3-ыг уншия хэлээ. 네, 대만 사람 엘리바스가 대답하여 가로되 사람이 어찌 하나님께 유익하게 하겠느냐 지혜로운 자도 스스로 유익할 따름이니라 내가 의로운들 전능자에게 무슨 기쁨이 있겠으며 내 행위가 온전한들 그에게 무슨 이익이 있겠느냐. За энэ дээр юу байна гэхэлэр чинь дараа нь Теман хүн Элифаз хариулж хүн гэдэг бурханд нэмэр болж чадах юм уу? Хамгийн цэцэн нь ч түүнд үйлчлж чадах уу? Чи зөвийг үйлдэлээ гэхэд түүнд ямар ашиг болох вэ? Чи замаа төгс болголоо гэд түүнд ямар нэмэр болох юм бэ гэсэн. 자, 이렇게 요배 친구 대만 사람 엘리바스가 요배 말을 듣고 대답을 했습니다. За энд болохоор ямар агуулга гэхэл чинь энэ Элифаз Йовын үгийг нь сонсчоод одоо буцаад хариу хэлж байгаа нь энэ баг. 하나님은 완전하기 때문에 사람이 하나님께 무슨 유익을 줄 수 없다는 것입니다. За энэ дээр үг хэлэхээр бурхан бол төгс учраас хүн нэг бурханд туслаад байна гэж юу ах вэ гэсэн юм хэлж гисэн. 또 하나님을 기쁘게 할 수도 없다는 것입니다. Тэгээ бас үгээр бурханыг баярлуулж чадахгүй гэдэг хэлж гисэж. 또 하나님을 도와드릴 것이 하나도 없다는 것입니다. Тэгээ бас үгээр хүн ямар хичнээн мундаг байлаа гэд бурханд туслана гэж юм байхгүй гэдэг хэлсэн. 사람이 하나님께 영광을 돌린다고 하면 그 사람이 복을 받고 또 하나님을 위한다고 해도 그 사람이 하나님의 은혜를 받고 유익을 받는 것입니다. За тэгэхээр хүн те хичнээн мундаг байлаа гэлээ ч гэсэндээ тэр хүн яг үнэндээ эзэн бурхны ерөөл доторл те түүний тусламжийг авсан учраас л тэр тийм зэрэгт хүрсэн гэсэн үг гэдгийг хэлж гисэн. 그러니까 우리가 하나님께 영광을 돌리면은 우리가 하나님 앞에 복을 받는다는 뜻입니다. Тэгээ бид нар ясам дээр те бурхан руу хандаад талархлыг өргөлөө гэхэд тэр талархлын хариут нь эзэн бид нарыг одоо өргөмжилж өгч байгаа гэж. 또 사람이 하나님의 일을 도와드린다고 해도 하나님이 도움을 받는 게 아니라 사람이 하나님의 도움을 받는다는 것입니다. 사람이 하나님의 도움을 받는다는 그러니까 뜻이고요. 우리가 하나님을 도와드린다고 해도 하나님이 도움받는 게 아니라 오히려 우리가 도움을 받는다는 뜻이라는 거예요. 그렇죠? Тэгэхээр бид нар одоо юу гэдгийг хүн магадгүй одоо мундаг юм чинь за би баг бурхан тусалчлаа гэж бодохгүй гэж магадгүй. Гэхдээ ясган дээр эцсийн дүндээ би л бурханаас бүх тусыг авдаг. 또 뭐 사람이 하나님께 이게 물질을 바친다고 해도 하나님이 하나님께 그 유익을 주는 게 아니라 바친 사람이 은혜를 받는다는 거예요. Тэгээ бас яг энтэй адилхан бид нар болохоор чинь одоо нэг тийм өргөл өргөхтөд бурхан туслаад байна гэж боддог байдаг хүмүүс байдаг юм шиг байна. Ясам дээр би нэг 11 өргөснөөр бурхан туслаад байгаа юм бол байхгүй. Бурхан тарин өргөснөөр би тусламжийг илүү авдаг. 자, 사람이 하나님께 어떤 물질을 바친다고 해도 그 음. 바친 물건도 결국은 하나님의 거라는 것입니다. Тэгээ ясам дээр хүн одоо за би өстэй тэдэг өргөлөө инглээ тэглээгээд нэг бурханы ажил туслаад байгаа юм шиг боловч шууд утгаараа 11-ийн нэг нь өргөлөө гэхэд үлдсэн 90% нь ч гэсэндээ бурханаас өөрт чинь ирсэн л юм байгаа. 자, 보세요. 천지 만물이 다 누구 거라겠습니까? 하나님 것이라고 했잖아요.
그렇기 때문에 하나님한테는 부족한 것이 하나도 없습니다. Тэгээ одоо бид нар бодлоо чинь энэ дээдлийн тэнгэр болон газар дээрх бүх зүйлийг бурхан миний их гэж хэлсэн. Тэр дотор нь бид нар ингээд тэрэн дотор нь одоо багтаад тэрнээс нь хүртээд амьдарч байгаа гэвэл тэр нь бурханы юмнууд байгаа гэсэн үг. 그러니까 하나님이 뭐가 부족해가지고서 우리한테 뭘 바치라고 하는 게 아닙니다. Тэгэхээр эзэн бурхан нэгт миний өгөөгүй юмнаас болоод дутагдаад байгаа учраас намайг өргөгээд байгаа юм ерөөсөө биш. 우리가 하나님을 위하는 것만큼 하나님께 바치는 것만큼 전부 나한테로 돌아오는 것입니다. Тэгээ бид нар харин өөр тэг эзэн бурханд энэ бурхнаас ирсэн гэдэг хүлээн зөвшөөрөөд буцаагаад эзэн бурханд өргөх тусам эзэн яадаг вэ тэрийг тэг илүүгээр ингээд өгдөг илүү хүртэх эрхийг өгдөг. 자, 우리가 가령 주일날이면 하나님께 헌금을 드리잖아요. 연부라고 하죠. 연부를 드리잖아요. 그럼 하나님이 무슨 뭐 돈이 부족해서 연부를 받으시겠습니까? Тэгээ бид нар эзний өдөр ч гэсэндээ тэг өргөл өргөхөд ямар нэгэн мөнгөн байдлаар ч гэсэн өргөлөө гэж бодоход тэг тэрийг одоо бурхан дутагдаад байгаа учраас намайг өргөх гэдэг байгаа вирусээ биш. 결국은 그 하나님께 그 헌금을 드린 그 사람이 하나님 앞에 복을 받는 것이지 하나님 뭐가 부족해서 그걸 받는 게 아닙니다. Тэгээ харин бид нэр тэг үгийн дуулууртай байдлаар өргөх үед буцаагаад өөрт маань л хэрэгцээтэй зүйлүүд илүү нэмэгддэг. 이렇게 사람의 의와 지혜도 하나님께 유익이지만은 하나님께 유익이나 기쁨을 주지 못한다는 것입니다. Тэр бидний одоо тэг бид нар эзний үгийг дуулууртай дагаад үйлдэлээ гэхэд тэр нь буцаагаад надад өөрт маань л хэрэгтэй. 왜냐하면 사람의 그 의와 지혜도 결국은 하나님이 주신 것입니다. Тэгээ тэр хүн өөрөө нэг тийм мундаг болсон юм шиг би нэг зөвхт юм шиг ингэж аашлах гэдэг. Үнэн дээр яг тэр хэмжээнд хүртэл нь ирсэн байгаа тэр түвшин бол бурхны л одоо бурхан л өргөж ирээд чирч авшраа тавьсан тэр хэсэг байгаа. Тэр газар байгаа. 하나님은 모든 것이 충만하고 또 기쁨도 충만하기 때문에 어떤 인간의 것을 더 뭐 거기다 가미시킬 수가 없습니다. Хүн тэгээ бурхан бол тэг бүх зүйл түүнд хангалттай. Яагаад л тэгэхээр миний харж байгаа бидний мэдэрч байгаа бүх зүйл угаасаа өөрөө бүтээсэн. Тэгэхээр энэ бурханд бүх зүйл хангалттай байгаа. 그러면 하나님은 그런 그 인간의 그 의와 지혜와 능력 등을 다 이용해서 당신의 일을 해나가시는 것뿐입니다. Тэгээ бурхан яаж юм гэхээр магадгүй тэг одоо миний эсвэл таны тэг одоо нэг биднэрт өгөх танд болон надад өгсөн байгаа нэг жоохон мэдлэг ч юм уу хүч ч юм уу эсвэл авиас ч юм уу тэг одоо юу гэдгийг одоо эд хөрөнгө ч юм уу тэр бүх зүйлүүдийг эхлээд надад өөрөө өгчөнгөтэй одоо наадахаараа чи дахиад намайг ингээ хүмүүст амжуулаарай гэдэг юм л ярьж. 그러니까 사람은 하나님께 이용당하는 것으로 만족해야 합니다. Тэгэхээр тийм учраас бид нар бурханд тэгж одоо хэрэглэгдэхийн тулд тоогдож байгаадаа маш баярлах хэрэгтэй. 그러니까 하나님의 일에 우리가 이용당한다는 것은 큰 복입니다. Тэгэхээр бурхан таныг тэ дуудаж авчираад өөрийгөө сануулад чигтээд ч болцоо дагуулж яваад ингээд намайг ингээ ашиглах гээд байна гэвэл энэ ямар том ивэл вэ гэдгийг бид нэр хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. 하나님이 나에게 주신 그 은사를 하나님의 일에 잘 이용당하는 것이 복이라는 것입니다. Тэгэхээр надад одоо надад бид танд өгөгдсөн байгаа нэг одоо юу гэдэг бусдаас жоохон илүү гарч магадгүй тийм зүйлсүүд байгаад тэрнгээр надад ямар ч өгөөд бурхан одоо чамд өсч наадахаараа чи намайг алдаршуулаа гэд намайг хэрэглэх гэж байгаа бол энэ нь үнэхээр олдошгүй нэгүсэл гэдгийг бид нэр хүлээж авах хэрэгтэй. 하나님이 나에게 주신 그 은사를 복음을 위해서 또 생명을 살려내는 일을 위해서 거기 쓰임 받는 것이 그게 하나님 앞에 복입니다. Тэгэхээр бид нэр энийг харахтаа эзэнд хэрэглэгдэх гэж байна гэж бодох юм бол энэндээ талархах хэрэгтэй. 그러니까 우리가 하나님 앞에 가는 날까지 부지런히 이렇게 하나님의 일에 잘
이용당하다 가는 자가 돼야 되겠습니다. Бид нар эзний өмнө очих хүртлээр эзэн минь та намайг ашиглаач те би танд ашиглагдмаар байна те таны бурхны те тэр одоо үйлсэд хэрэглэгдэхэд бол бурхны нүдэнд өртмөр байна гэж залбир. 자, 이렇게 엘리바스가 이 진리를 말한 것은 욥의 의인은 하나님 앞에 아무것도 아니라는 것입니다. Тэгэнгүүт Элифаз ингэж хэлснээр юу гэж хэлээ чинь чи өстэй бурхны нэрээр дуудах хэмжээнд байгаадаа талархаарэ ягаад гэхээр тэ чи эзний одоо юу гэдэг чи нэг сайрхаад ч юм уу хон чамд дутаад байгаа юм байхгүй шүү гэдэг Элифаз гэдээ явж хэлж гэж. 즉 엘리바스는 욥의 경건과 의의를 부인하기 위해서 말한 것입니다. Мгм. Өөрөөр хэлэх юм бол Элифаз яасан гэхээр Йовын одоо тэр нөгөө байга байдал болон төвчээр тэ түүний ингээд одоо ингэж байгаа бүх зүйлийг үгүйсэх хүс. 우리가 여기서 한 가지 알아야 될 것은 진리를 이용해서 다른 진리를 부인하는 것은 마귀 역사입니다. Бид нэр эндээс мэдэх ёстой нэг зүйл байгаа. Хүн тэ үннийг ашиглаад нөгөө талаас нь үннийг дахиад одоо үгүйсгэн гэдэг нь муу нэгний хийдэг ажлыг мэдэх хэрэгтэй. 자, 예를 들면요. 마귀가 성경을 가지고 예수님을 시험했었습니다. Та нар бид нар мэдэн тэ ийм нэг жишээ байсан. Муу нэгэн одоо сатан Библийг ашиглаад Иесусыг сорьсон. 그 내용이 이제 마태복음 4장 5절 6절에 나오는데 Матай 마태 4장 5절 6절. энэ агуулгатай хэдлээд бидэн тэ Библийн Матай номны 4, 5, 6 дугаар ингэ бүлгүүдээр орж. 거기 보면 마귀가 예수님을 거룩한 성으로 데려다가 성전 꼭대기에 세우고 내가 만일 하나님의 아들이면은 뛰어내려라. 그러면서 성경을 갖다 들이댑니다. 기록하였을 때 저가 너를 위해서 그 사자들 명하리니 저희가 손으로 너를 받들어서 바리돌이 부딪히지 않게 하리라 하는 성경 말씀을 이용했습니다. Тэгээд түүнийг нэг удаа нөгөө сорж хавцад нь яадаг тийм ээ. Есүс нэг удаа нөгөө сүмийн ороо дээр аваачаа тий. Эндээс ч доош өвсрээ. Гээд дараад нь яадаг вүлээ. Сая номны үгийг ингэ сануулдаг тий. Чи чамайг хөлөө чулуунд сорчихгүй гэсэндээ тэрээр ингээд чамайг хамгаалахын тулд элч нараа ингээд чам руу илгээнэ гэсэн энэ ишлэлийг ингээд ашиглаж. 근데 마귀도 성경을 가지고 와서 이렇게 예수님을 미혹한 것입니다. Тэгээ муу нэгэн ч гэсэн яа тийм Библийг аваад Библиэр ингээд ажиглаарэ бусдыг ингээд тий бүдрүүлэхэд оролдож. 이게 마귀가 가지고 온 성경이 어디냐면 시편 91편 11절로 12절에 있는 말씀입니다. 10편 91편 11절로 12절. 네. За тэр ингээд одоо тэр хэлсэн агуулгыг харах юм бол хаана гэж хэлэр чинь дуулал 91-ийн 11-ээс 12 дээр орч. 그렇게 마귀도 이 성경을 이 진리를 가지고 그 다른 진리를 반박하는 그런 그 일을 한 것입니다. 이게 바로 마귀 역사예요. Тэгэхээр харах юм бол те сая хэлсэнчлэн буу нэгэн ч гэсэндээ зөв ярьдаг те үнний үгээр бусдыг бас ингээд эргүүлэхэд оролддог гэдэг юм хэрэгтэй. 그러니까 우리가 알아야 될 것은 마귀도 성경을 가지고 시험한다는 것을 알아야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр мэдэх ёстой зүйл нэ те муу нэгэн ч гэсэндээ Библиэр дамжуулаад те бусдыг Библийг мэддэг те түүний ч гэсэндээ хүний бодлыг эргүүлэхэд нь ашигладаг гэдэг бид нар бас ингээд санах хэрэгтэй. 소위 우리가 이단이라고 하는 사람들도 보면은 성경을 가지고 와서 사람들을 미혹합니다. Одоо тэр нэг буруу урсгалынхан гэж ярих юм бол бас ялгаагүй тийм ээ. Тэдний ч гэсэндээ гартаа Библи үзээд ингээд явдаг те Библи уншаад Библи бариад явж байдаг. 그렇기 때문에 성경을 바로 배우지 못하고 성경을 바로 이해하지 못하면은 이렇게 마귀가 성경을 가지고 와서 미혹할 때 넘어가기가 쉽습니다. Тэгэхээр бид нэр яах вэ? Хэрвээ бид нар өөрсдөө Библиэс холдоод байх юм бол тэр одоо тэр муу нэг хин нэг ашиглаад чамаагүй буцаагаад бид нарыг нөгөө дагах хэвээр Библиэр маань бүдрүүлэл унаах боломжтой. 이렇게 성경을 바로 배울 수 있다는 것은 참 무엇보다도 가장 큰 복이라고 볼 수 있습니다. Тэгэхээр бид нар харин
Яаж вэ? Библийг одоо яах вэ? Хэдүүлээ одоо зөвөр сурах гэдэг хичээж байгаа гэдэг нь ч гэсэндээ ямар их одоо хамгаалалтын өрөөл вэ гэдэг бид нэр бас бодох хэрэгтэй. 성경도 뭐 얕은 진리만 배우는 것이 아니라 그 속에서 주시는 신령하고 고상한 진리를 배우는 것이 큰 복입니다. Тэгэхээр бид нэр харах юм бол Библиэс одоо юу гэдгийг өнгөцхөн тийм үнний талаар бас сурж байгаа юм бас биш шүү дээ, тийм ээ. Бид нар чинь ингээд нөгөө бүх юмны уул суур бүтээлийн үндсээс ахуулаад бүтийг ингээд сурж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр эн чинь 왜냐, бас ингээд 왜냐면요, 성경을 얕은 진리만 배운 사람은 좀 고상하고 깊은 진리를 배운 사람은 이해하지 못하고 오히려 자기가 배운 그 얕은 진리를 가지고서 그 깊은 진리를 깨달은 사람을 핍박하고 미워하는 경우가 있습니다. тэг хүмүүс яадаг гэхээр одоо Библи мэдхүү гэхэл мэдэн шүү дээ хэн бурхан Тэнгэр газар бүтээсэн гэж мэдэн шүү дээ гэдэг шиг тий. Нэг өнгөцхөн ингээд нэг сурцсан нөхдүүд яадаг вэ? Илүү гүн анхаарж байгаа, илүү гүн рүү орох гэж хичээж байгаа тэр хүмүүсүүдийг ингээд шүүхнээс амархан гэдэг. 그게 제 개인적인 말이지만요. 여러분들은 음. 참 강 목사님을 만났다는 것이 큰 복인 줄 아시기 바랍니다. Би та нарт нэг хувьяасаа ингээд санал тавья гэж байна. Хувьяасаа хэлье. Та нар энэ одоо олон мянган пастор дотроос кан пастортай тааралцсан нь аз гэж бодорой гэж 그러니까 бас 성경의 그 깊은 진리, 바른 진리를 이렇게 깨달아서 가르쳐주는 그 목사님을 만났다는 것은 참 무엇보다도 큰 복이라고 말하지 않을 수 없습니다. ийм пастор гэдэг үгэн дотор бүх юм одоо тий байдаг юм биш. Харин тэр дотроос тэг үнэний үгийг зөвөр нь заалах гэдэг надад тэг сүнсний мань хоолой зөв өгж байгаа, зөв хоололж байгаа, зөв хоолтон хүн ховор гэж. 네. 그래서 성경 말씀을 이렇게 배울 수 있다는 거 참 하나님 앞에 감사해야 되겠습니다. Тэгээ бид нар ч гэсэндээ тий эзний үгийг сонсох боломжтой болж байгаа гэдэг дээр өнөхөр талархах хэрэгтэй. 이제 처음에는 뭐 우리 강 목사님도 뭐 이렇게 성경을 가르쳐 준다고 할 때 거기 몽골에 있는 어떤 그 뭐 교육자가 뭐 목사님이겠죠. 뭐 음. 신통치 않게 딱 생각하고 이제 들었는데 듣다 보니까서는 너무 신령한 진리가 나오니까 그냥 들을 수가 없어서 막 적더라는 거예요. 막 적어 종이다가. 음. 그러다가 종이다 적다 모자라니까 빨리 노트 가져오라고 막 옆에 사람들 그랬다는 말 들었어요. 네. 음. Тэгэхээр одоо яадаг гэхээр Библийг тий зүгээр сурна гэдэг чинь ингээд хүмүүст мэдэгддэг гэж байхгүй. Өнгөц адилхан одоо юу гэдгийг уншингийн хувьд адилхан байж болно. Адилхан пасторд байж болох ч гэсэндээ нэг нь ирээд ярихад хөнгөн зүйлэхэд нөгөө хүн илүү гүн рүү орж ярих үед яадаг гэхээр хүмүүс ч гэсэндээ өөр их гүн бичиж эхэлдэг гэж байхгүй. 이게 Бичиж 성경을 이렇게 저주로 먹이는 게 있고 또 단단한 음식으로 먹이는 게 있다고 했지 않습니까? мгм. Тэгэхээр нөгөө нэг одоо Библийг ч гэсэндээ тийм ээ. Тэ сүүн хоолоор нэгдэх юм уу? Бор хоолоор нэгдэх юм уу те? Ийм агуулгууд бас байгаа те. 이게 저지라는 건 이제 기초적인 진리를 말하는 것이고 단단한 Мгм. 식물은 좀 더 고상한 진리를 말하는 것입니다. Тэгэхээр энэ дээр хэдлээ гарч шаачлан те сүү болон бор хоол гэдэг ялгааг мэдчихэж байгаа те. Сүү гэдэг ихлээр арай жоохон хөнгөн өнгөц те. Одоо энэ зүйлийг ярьж байгаа бол харин бор хоол гэдэг нь юу ярьж байгаа бэ? Илүү гүнзгий те. Илүү одоо те одоо цаашилсан ийм агуулгуудыг ярьж байгаа гэсэн. 이제 처음 예수 믿을 때는 기초적인 진리만 들어도 은혜가 되고 또 신앙생활을 할 수 있지만은 좀 더 믿음이 자라난 다음에는 이 기초적인 진리만 들어서는 우리 영이 자라날 수가 없습니다. Тэгээ бид нар ч гэсэндээ бүгдээрээ л анханасаа сүү шиг те Библийг ингээд өнгөц мэдээд ирдэг те өнгөц мэдэх үед тэгээ огт амьдарч байгаагүй тэр одоо амьдрал хоолж байгаагүй сүнс маань хооллогдоод ирэхлээр ингээд өөрчлөлтүүд эхлээд арчимдаа явагддаг. Гэтэ хүн тэрэндээ ханаад ирэхлээр болцсон юм шиг бодож эхэлдэг. 그래서 Гэтэл 좀 ясан 더, тэгээ бодчихлаарэ одоо зогсож эхэлдэг, зогсолтод орж эхэлдэг. 네, 그래서 좀 더 깊고 신령한 진리를 배우는 것이 복이라는 것입니다. Тэгэхээр бид нэр тэгвэл яах юм бэ гэхээр худлаа юм байна ч юм ингээд зогсоод орохгүй одоо жихэн бор хоол руу орох хэрэгтэй буюу илүү хүн рүү тий илүү одоо наривчлсан илүү анхаарлаа хандуулсан ийм агуулга руу ордог байх хэрэгтэй гэсэн. 네, 잠깐 10분간 쉬었다 하겠습니다. Адилхан 10 минут амарч аваад оръё.
이제 두 번째로 엘리바스가 욥에게 죄가 있다고 책망하는 내용입니다. 4절로 14절. За хэдүүл одоо хоёр дахь агуулга нь болохоор чинь Элифаз тэ Йовыг зэмлэж байгаа талаар гарч чи гинтэй гэж зэмлэж байгаа агуулга байна. 2-оос 14 дэх эшлэл хүртэл байна. 네, 그 А 4절에서 5절 말씀 4-оос 한번 14. 읽어보겠습니다. За 4-оос 5 дахь эшлэлийг л хамт уншия. 하나님이 너를 책망하시며 너를 신문하심이 너의 경외함을 인함이냐? 내 악이 크지 아니하냐? 내 죄악이 극하니라 그랬습니다. Мгм. За 4-өөс 5 дээр үслэр чамайг зэмлдэг нь чиний төлөө босуу. Чиний эсрэг шүүлт явуулахын тулд гэж юу? Хар санаа чинь үлэмж их, хилэнц чинь төгсөшгүй босуу гэсэн. 이렇게 엘리바스는 하나님께서 욥을 책망한다고 했습니다. Мгм. За тэгээд юу гэвэл Элифас юу гэсэн гэхээр бурхан чамайг зэмлэж штэ надаар гэж хэлсэн. 이게 엘리바스가 생각할 때에는 욥이 하나님을 경외하는 까닭이 아니라 욥이 죄 때문이라고 했습니다. Мгм. За тэгээд Элифасын харснаар тэгээд бурхан одоо юу гэдгийг Йовын кимтэгээс болоод ийм байдалд хүргэсэн гэж Элифаст үгүйсэн. 이게 욥이 하나님을 경외한다고 하면서 죄를 짓기 때문이라는 것입니다. Мгм. Өөрөөр хэлэх юм бол Йов чи ийм байдалд орсон нь ердөө чиний л буруу гэж ингэ үзэж байгаа. 이게 지금 엘리바스가 하는 말입니다. 이게 Мгм. 욥이 큰 고난 받는 것은 욥에게 큰 죄가 있는 증거라는 것입니다. Мгм. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол чи ингээд одоо Элифас юу гэж хэлж байгаа гэхээр чи ийм байдалд хүрсэн байгаа чинь тэгээ чиний л одоо юуныхаа асуудлаа чиний л одоо гимнэт тэмдэг холбоотой гэж ингэ үздэг. 이 말은 욥에게 정당하지 못한 것입니다. За тэгэнгүүт энэ үг нь болохоор чи ясим дээр одоо Йовын байгаа байдлаас шал өөр байгаа шүү дээ тийм ээ. 왜냐하면은 욥은 죄 때문에 고난받는 Мгм. 것이 아니기 때문입니다. Тэгээ яагаад тэгэхээр Йов гимээсээ болоод ийм байдалд орсон юм ерөөсөө биш байгаа даа тийм. 그다음에 6절에서 9절까지를 한번 보겠습니다. За хэдлээ 6-аас 9-ыг харъя. 네, 까닭 없이 형제의 물건을 볼모 잡으며 헐벗은 자의 의복을 벗기며 가란 자에게 물을 마시우지 아니하며 줄인 자에게 식물을 주지 아니하였구나. 권세 있는 자가 토지를 얻고 존귀한 자가 거기서 사는구나. 내가 과부를 공수로 돌아가게 하며 고아의 팔을 꺾는구나. Мгм. За энд 6-аас 9 дээр үсгэлэр учир нь чи ах дүүсээсээ шалтгаангүйгээр барьцаа авч нүцгний хувцсыг хуу татсан. Ядарсан хүнд чи уух ус өгөөгүй үлссэн хүнээс талах харамлсан. Гэвч газар дэлхий чадалтай хүнд харьяалагддаг бөгөөд алдар хүндтэй хүн энд оршин суудаг. Өөрөө чи бэлэвснүүдийг хоосон буцаасан өнчтийн гарыг няцаасан гэсэн. 네. 여기도 엘리바스가 오해와 추측으로 욥을 정죄했습니다. За энэ дээр юу гарч ирэх гэхээр одоо өөрөөр хэлэх юм бол Элифаз одоо буруу ойлгосон тэр ойлголтоороо ингээд явруу дайрч байгаа тийм. 자, 그 내용은 이제 살펴보겠습니다. За тэгэхээр яагаад тэр хэдлийн агуулганд дахиад харъя. 자, 먼저 첫 번째는 까닭 없이 형제의 물건을 볼모 잡았다고 그랬습니다. Мгм. За энэ дээр агуулга дээр нь юу гэсэн гэхээр чи нүцгэн хүмүүсийн хүртэл хувцсыг булаасан гэж байна тийм. 두 번째는 헐벗은 자의 옷을 벗겼다고 그랬습니다. За тэгээд дараад нь юу гэсэн гэхээр а шалтгаангүйгээр барьцаа авсан гэж. 그다음 세 번째는 목마른 자에게 물을 마시우지 않았다고 그랬습니다. За дараад нь болохоор цангасан хүнд үнийг уулгаагүй гэж хэлсэн. 그다음 네 번째는 줄인 자에게 식물을 주지 않았다고 그랬습니다. За дараад нь болохоор үлдсэн нэгэнд нь тэ хүнс өгөөгүй гэсэн, талахаагүй гэсэн. 그다음 다섯 번째는 권세 있는 자와 합세해서 토지를 빼앗아서 존귀하게 살았다고 그랬습니다. Мгм. Дараад нь юу гэхээр чи одоо нөгөө эрх мэдэлтэй нэгэнтэй хуйлдаад одоо газрыг ч гэсэндээ булаа шуураа амьдэрсэн гэсэн. 그다음 여섯 번째는
과부를 돌아보지 않고 빈손으로 돌려보냈다는 것입니다. За дараад нь болохоор чи бэлэвсэн хүмүүсийг ч гэсэндээ одоо тэтгээгүй тэд нэрийг ингээд хоосон ороор буцаасаа гэсэн. 그다음 일곱 번째는 고아의 팔을 꺾었다는 것입니다. За тэгээд долоод нь болохоор чинь өнчин хүмүүсийг ч гэсэндээ чи гарыг нь ницаасаа гэж хэлсэн. 자, 엘리바스가 이와 같이 아주 욥을 가혹하게 정죄를 했습니다. Өөрөөр хэлбэл Элифаз чи ингэсэн л ээж таараа гэдэг үүднээс одоо Йов руу ингэж яасан бэ? гүтгэсэн гэж. 그런데 그 욥기 31장 13절로부터 23절까지 내용을 보면요. Мгм. 욥은 남을 멸시하지 않았습니다. Мгм. За 욥기 31장 13절로부터 23절까지. 예, 참고로. 23절까지. Мгм. 어? Гэхдээ яг үнэндээ болохоор Йов эдгээрийн алийн ч өвөлдөг өгч. Тэгээ энэний одоо юу н энэний нөгөө нэг баталгаа нь хаана нь гэхлээрэ Йов номны 31-ийн 13-аас 23 дээр байж байгаа. Йов 31-ийн 13-аас 23 дээр байж байгаа. 또 욥은 남종과 여종을 도와주었습니다. Тэрээр Йов эсрэгээр нь яаж ирсэн гэхээр зарц нартаа эрэгтэйч бай эмэгтэйч бай бүгдэнд нь тусалж ирсэн. 또 젊었을 때부터 고아를 길렀고 과부를 인도해 줬습니다. Йов бас яасан гэхээр залуу наснаас алхвал залуугаас л яасан гэхээр одоо бэлэвсэн эмэгтэйчүүдийг инэрдэг байсан, ядуу хүүхдүүдийг ч гэсэн тэтгдэг байсан. 또 목마른 사람, 뭐 궁핍한 사람, 또 입을 것이 없는 사람에게는 모든 필요한 것으로 도와줬습니다. Тэгэн гутаа тэр яасан гэхээр одоо тэр өлсөж байгаа нэгэн байна уу, тэ өмсөх хувцс хэрэгтэй нэгэн байна уу, бүгдэнд нь тусалсан гэсэн. 그러나 엘리바스는 사실과는 반대로 욥을 정죄한 것입니다. Гэхдээ Элифасаар нь яасан гэхээр яг тэр бодит үннүүдийг л тэр мэдэхгүй байгаа тийм ээ. Харин ер нь чи тэгсэн байх гээд ингээд зэмлэж. 자, 이렇게 욥이 고난을 받음으로 인해서 사람들에게는 마치 죄인 취급을 당했지만은 하나님은 다 아시고 공의대로 Би 심판해 одоо 주실 것입니다. мгм. За мгм. За тэгсэн чинь харин тэр яаж юм гэхээр өөрийнхөө зүтгэж одоо ер нь бол ингэдэг гэдэг шиг ингээд тийм зүтгээд. 네. 그다음에 10절로 11절 보겠습니다. За хэдүүлээ 10-аас 12 дугаар ишлэгийг харъя. 이러므로 올무들이 너를 둘러있고 두려움이 호련히 너를 침범하며 어두움이 너로 보지 못하게 하고 창수가 너를 덮느니라 그랬습니다. Мгм. За энэ дээр үсэлэр тиймээс урх чамайг хүрээлж гинтийн айдас чамайг түгшээж эсвэл чи харж чадахгүй болох харанхуй үерийн ус чамайг нөмөрдөг билээ. Бурхан Тэнгэрийн өндөрт байгаа босоо алсын оддыг хар тэр ямар өндөр юм бэ? Мгм. Энэ. 네, 여기서도 엘리바스가 욥에게 죄값으로 올무가 왔다고 말합니다. Мгм. За эндээс юу ч хэлэхэлэр чинь Елифас явж өгч хэлэхээр чиний төлөөс чинь ирж байгаамаа гэж хэлж. 또 두려움이 침범했다고 합니다. Тэгээ үсэлээ тэрэн дээр чамд ингээд айдас ч гэсэндээ ирж байгаа үстэй гэж хэлсэн. 또 어두움이 와서 보지 못하게 했다고 말합니다. Тэгээ бас чамайг ингээд харанхуй бүрхсэн гэж хэлж байгаа. Тийм учраас чи харж чадахгүй байгаа гэж хэлсэн. 그리고 창수가 덮어서 헤어나올 수 없게 되었다고 이렇게 공박하고 있습니다. Тэгээ 11-ийн сүүл дээр ч гэсэндээ чамайг тийм учраас чамайг үерийн ус ингээд бүрхээд чи тэрнээс ингээд гарч чадахгүй байгаамаа гэдгийг бас хэлсэн. 사람이 이제 이해하지 못하면은 이렇게 그 사람을 오히려 정죄하게 되는 것입니다. Мгм. Тэгээ хүн яадаг гэхээр хүнийг үннээр ойлгохгүй үедээ яадаг гэхээр ингэж өөрийнхөөрөө гүтгдэг гэсэн үг. 엘리바스가 볼 때에는 욥이 이렇게 죄를 지었기 때문에 이런 많은 어려움이 온다고 이렇게 생각하고 있는 것입니다. Тэгээ Элифаз үсгэлээр хүн тэг гэм үйлдэх үед энэ мэтчлэн ингээд ер нь тэг зовлон зүдгөрүүд ирдэг юм а гэж хэлсэн.
그다음에 12절 말씀 보겠습니다. За 12 дугаар ишлэгээ төлөө харах юм бол 하나님이 높은 하늘에 계시지 아니하냐? 보라 별의 높음이 얼마나 높은가 그랬습니다. За тэг 12 дээр үсэлэр Бурхан Тэнгэрийн өндөрт байдаг босуу, байгаа босуу. Алсын оддыг хараа. Тэр ямар өндөр юм бэ гэж хэлсэн. 하나님은 그렇게 높은 하늘에 계신다고 그랬습니다. Тэгээ юу гэсгэлэр Бурхан бол дээр өндөрт байдаг. Бурхан бол дээр өндөр тэнгэрт байдаг Бурхан гэж хэлсэн. 이게 별이 이렇게 높은 같이 하나님은 땅 위에 있는 피조물보다 높이 계시기 때문에 사람은 누구나 그 앞에 설 수가 없고 비천하다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол те Бурхан бол тийм өндөр тоошигч нэгэн учраас те хүн тэнгэр лөө гарч чаддгүй адилаар те Бурхан руу ч гэсэн хүрч чадахгүй гэдэг хэлсэн. 그렇기 때문에 누구나 이렇게 하나님 앞에서 자기가 옳다고 하는 사람은 하나님께 용납될 수가 없다는 뜻입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тэгсэн тийм учраас хүн өөрийгөө хичнээн би буруугүй гэдэг ч юм уу өөрийгөө хичнээн зөв гэлэж гисэндэ түүний зөв гэсэн үг нь Бурханд хүрэхгүй гэж хэлсэн. 그래 우리는 참 하나님 앞에 감히 우리가 옳다고 말할 수가 없는 존재입니다. Тэг яг үнэндээ бол бид нар ч гэсэндээ тэг эзэн Бурханы өмнө би зөвхт гэж ингээ хэлэх боломж өгнө шүү дээ тийм. 근데 엘리바스가 말한 이 말들은 다 보편적인 진리입니다. Тэгээ энэ яг үндэ бол одоо Элифасын хэлж байгаа эдгээр үгнүүд болохоор яг нөгөө одоо ер нь бол үнэн тийм. 근데 우리에게는 다 해당되는 진리라고 볼 수 있습니다. Шууд утгаар бол бид нар бүгдээрээ энийг ч гэсэн харахтаа дор бүрнээ тийм хүлээн зөвшөөрөх ийм үнний талаар ярьж байгаа. 그런데 엘리바스가 이 진리를 가지고 욥의 경건과 의와 순전함을 부인하려고 합니다. Гэхдээ харин Элифаз яаж юм гэхээр яг энэ ер нь ингэдэг гэсэн энэ үннээр ингэж яаж юм гэхээр яавар ингэж гүтгээд байгаа тийм. 그렇게 한편의 그 진리만 가지고 다른 편의 진리를 파괴시키려고 하는 것은 이것이 바로 마귀 역사라는 것입니다. Тэр одоо тий саяны хэлсэнчлэн тий нэг үнэнээр нөгөө үннийг ингээ үүсгэх гээд ингээ хичээдэг энэ зүйлийг нөгөө нэг юу гэсэн бэлээ муурыг нэгэдэг ажлагч хэлсэн. 이게 어느 한편의 그 진리를 좀 깨달았다고 그래서 그걸 가지고서 전체 그 귀한 진리를 깨달은 것을 반박하거나 공격하는 것은 이것은 마귀 역사라는 거예요. Одоо ярьчаар тэгэхээр тий нэг зүйлийг хийх гээд нөгөөх нь ингээ үүсгэнэ гэдэг чинь бол тий хязгаарч эзэн тэрийг зөвшөөрөхгүй. 이제 우리는 진리를 배웠어도 항상 배우면 배울수록 더욱더 겸손해져야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр үнэнний талаар сурах тусам тий илүү ингээ даруй тий болох нь угаасаа болох ёстой. 이게 자기가 좀 배웠다고 그래가지고서 자기가 제일 잘 아는 줄 알고 다른 사람을 무시하면 안 된다는 거예요. Тэгэхээр бид нэр ямар нэгэн зүйл сурчлаа гэд одоо бусдыг одоо юу гэх юм те ингээ үл тоож болохгүй гэсэн үг. 오셨어요? 네, 오셨대요. 그럼 뭐 잠깐 쉬었다 할까요? 그래도 감사하겠습니다, 목사님. 네, 잠깐 그러면은 얼른 갔다 오시고요. 제가 좀 정지를 좀 잠깐 시켜놓겠습니다. 네, 고맙습니다. За уучлаарай. Манай дээр зочид ирж байгаа. Тэгээ би сая хэлсэн түр энэ хүмүүст мэдлэлчээд ороод ир. Солонгосоос нэг хүмүүс ирсэн чинь. За, 고맙습니다, 목사님. 그다음에 이 13절에서 14절 말씀을 보겠습니다. За одоо хэдүүлээ 13 14-ийг харъя. 13절 14절 그러나 내 말은 하나님이 무엇을 아시며 흑암 중에서 어찌 심판할 수 있으랴 빽빽한 구름이 그를 가리온즉 그가 보지 못하시고 궁창으로 걸어 다니실 뿐이라 하는구나. За 13 14 дээр үсэн гэхээр чи бурхан юу мэдгүй лээ. Тэрээр гүн харанхуйг нэвтлэн шүүж чадахгүй. Үйлс түүнийг нуугдах газар тул тэрээр харж чаддаггүй. Тэрээр тэнгэрийн тойрогт алхдаг гэдэг. 여기는요, 엘리바스가 욥이 하지도 않은 말을 들어서 정죄한 것입니다. За тэгэхээр энэ дээр харах юм бол чинь тий яаж гэхээр Элифаз яг үүндээ Йовын одоо энэ дээр болохоор Йовын хэлээгүй үгний төлөө Йовыг гүтгэж байгаа гэж.
그 엘바스가 이제 욥이 뭐라고 이렇게 말했다고 이렇게 하지도 않은 말을 했냐면은 첫 번째는 하나님이 무엇을 아실 수 없다 이렇게 음. 했답니다. Тэгээ энэ дээр Элифаз юу гэсэн хэлэхээр Йовд чи нөгөө нэг бурхан юу ч мэдэхгүй гэж хэлсэн мэт гэж ингэж хэлж. 근데 이 말은 이제 엘리바스가 이제 자기가 이제 추측해가지고서 혹은 없는 말을 꾸며내서 한 말이에요. Аа. Тэгэхээр энэ болохоор Элифаз те хэлээгүй үгийг ингээд юу лээ төсөөлөд хэлж байгаа гэсэн. 이게 하나님은 Тэгсэн. 무엇을 아실 수 없다. 하나님 Гэхдээ 뭘 бурхан 아실 수 мэдгүй 없는 гэж 분이에요? те. 아시는 분이에요. Аа. Тэгэхээр уул нь бурхан бүгдийг мэддэг те. 하나님은 모르시는 게 없으신 분이잖아요. 전지전능하시다고 이제 그 한문으로 말하면 그러는데 모든 걸 다 알고 모든 걸 다 할 수 있는 분이다. 그런 뜻입니다. Аа. За өөрөөр хэлэх юм бол те хин яг юу гэсэн хэлэр чинь бурхан бол бүх зүйлийг мэднэ. Тэр бол Тэнгэр газрыг бүтээгч гэж хэлсэн. Гэтэ энэ жил эсрэгээр нэлсэн. 근데 엘리바스는 욥이 하나님 뭘 아실 수 없다 이렇게 말했다는 거예요. Гэхдээ энэ дэр яатлаг гэхээр хин Элифас болохоор гэтээ Йоб болохоор бурхан юу ч мэдэхгүй гэж хэлсэн гэж хэлж. 그다음에 두 번째로는 하나님은 흑암 중에서 심판할 수 없다고 말했습니다. За тэгэнгүүт дараад нь юу гэхээр бурхан гүн харанхуй дотроос ингээд нэг түүнийг гүн харанхуй дотор оршдог болохоор тэр шүүж чадахгүй гэж ингэж хэлсэн. 뭐 하나님은 흑암 중에 있다고 해서 심판을 못 하시는 분은 아닙니다. Тэгэхээр бурхан яг үнэндээ гүн харанхуйд байдагчгүй тэр шүүж чаддгүй бурхан ч бас биш. 그다음에 세 번째로는 빽빽한 구름이 하나님을 가려서 하나님이 보지 못하시고 또 궁창으로 걸어 다니실 분이라고 그렇게 말했다는 것입니다. Яа тэгээ дараад нь тэр үсэлээрээ бурхан те олон ингээд хурсан үүлэн дунд байдаг учраас тэр харч чаддгүй гэж хэлсэн. Тэгэн гутаа бас тэрээр тэнгэрт ингээд үүл шиг ингээд хөвчөдөг юм шиг ингээд ярьсан. 그러니까 엘리바스가 볼 때에 욥이 벌 받는 걸 보니까 욥이 그런 죄를 범한 것이 증명된다는 것입니다. Аа. Гэхдээ энэ дээр харлаар юу гэсэлээрээ Элифаз юу гэсэлээрээ тийм учраас яв одоо нөгөө те чи тийм учраас чи ингэж хэлж гэнэ үү гэж яв бүтгэж чаа те. 그러나 욥은 그런 말을 한 적이 없습니다. Харин гэхдээ яв тэгсэн удаа байхгүй те. 이건 엘리바스가 거짓말을 지어서 욥을 정죄한 것이고 또 욥은 억울한 일을 이렇게 당하는 것입니다. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол Элифас одоо Явыг гүтгсэн те нэг талаараа тэгэнгүүт одоо Яв шууд утгаараа яаж яах вэ? Шууд одоо нэг гүтгүүлж байгаа гэсэн үг те. 네, 참, Аа. 잠깐만요. 네. 근데 중환자실에서 얘가 드릴 수 있대요? 그래서 많이 어려울 텐데. 시간 안 주더라고. 그러니까 그 병원 중환자실 얘기 드린다고 하나 더 한다고요? 그거 잘 하나 또 어려울 텐데. Яна. 그래. 한번 물어보고 싶은 말이야. 막 거기서 못하고 아마 그런데 뭐 예배실에 따로 있는 거 한다. 요새 사람들이 인용 방이 또 따로 있다고 얘기는 하는데 그 방이 지금 차갑고 네. 하여튼 간에 아무튼 제가 지금 강의 중이라서 그래서 그 자세히 알아보신다 연락 주시고 토요일날 이거 해달라고 드릴 수 있어요. 네네 알겠습니다. 그러면 제가 연락 한번 다시 한번 문자로나 이렇게 연락드리겠습니다. 네, 그러세요. 네, 어머니한테는 말씀해 주지 마시고요. 예, 알겠습니다. 네. 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 중요한 게 있었어요.
그다음에 세 번째 대지를 보겠습니다. 아, 악인은 벌받고 의인은 기뻐한다는 내용입니다. 15절로 20절. За тэгэхээр 3 дахь сэдв рүү оръё. За муу нэгэн гудиж зөвхт нэгэн баярлалаа гэсэн сэдв байна те. 교인 중에 한 분이 곧 임종을 하실 것 같다고 그래가지고서 그래서 좀 그 전화가 왔길래 제가 좀 반일하고 음. 그래서 죄송합니다. 음. 어, 15절 말씀 한번 보겠습니다. 네. 내가 За 악인의 밟던 옛적 길을 지키려느냐 그랬습니다. за энэ дээр 15 дээр үсгэлэр цөвт муу хүмүүсийн яаж өнгөрсөн эртний чимээг чи дагах уу гэсэн. 이게 옛적에 그 악한 자들이 악한 길을 걸어 가다가 망했는데 욥이 그 길을 지금 지키려고 하지 않고 있다고 엘리바스가 이렇게 지금 비꼬고 있는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл Йовын хувьд болохоор тэгээ Йов одоо юун дээр энэ тэр цөвт хүмүүсийн тэ явсан замаар явахгүй байхад л хичээж байгаа. Элифаз болохоор яаж ихээр чи тэр замаар явж байна гэж өгдөг. 이것은 욥이 그 악한 길을 파수하면서 그 길을 무너지지 않게 할 생각이라는 뜻으로 말한 겁니다. Тэр энэ болохоор Йовын хувьд болохоор одоо Йовыг яаж нэглэж чинь чи тэр замаар ингээд явж болохгүй гэдэг талаар болно хэлж байгаа гэсэн. 우리는 악한 길에서 떠나야 되잖아요. 그런데 악인들은 그 악한 길을 지킨다는 거예요. Хүн болохоор яадаг вэ? Буруу замаараасаа эргэх хэрэгтэй шүү дээ. Гэтэ Элифаз болохоор үсгэлээр Йовыг чи тэр зам дээр байгаад байна гэж ингээд хөнгөлж хэлж. 항상 우리는 선을 지키고 의를 지키는 그런 자의 편에 서야 된다는 것입니다. Тэгээ бид нэр ч гэсэндээ те бид нар үргэлж зөв болон тэг үнэн гэдэг зүйл дээр бат цогцох гэж хичээх хэрэгтэй. 근데 엘리바스가 볼 때는 이렇게 욥이 그 악인들이 밟던 그 악한 길을 그거를 욥이 지금 지키고 있다는 뜻으로 이렇게 비꼬아서 말한 겁니다. Гэтэ харин Элифаз юу ч гэхэлэр чинь Йовыг хэлж чинь те чи ингээд буруу замаа ингээд те үргэлж яг тэр замаараа л явж ирсэн гэдэг хэлж. 그다음에 16절 말씀 보겠습니다. За 16 хараа идлээ. 그들은 때가 이르기 전에 끊어버렸고 그 터는 하수로 인하여 함몰되었느니라 그랬습니다. За тэгээд 16 дээр үсгэлэр тэд цагаасаа өмнө авагдаж тэдний үндэс нь гол мөрнөр угаагдаж устсан гэсэн. 이게 전에 있던 그 악한 사람들은 이렇게 때가 이르기 전에 끊어져서 멸절됐다는 거예요. За тэгэнгүүт өмнө байсан хүмүүстэй өмнө нь байсан одоо өмнө нь яг энэ замаар буруу замаар явж ирсэн хүмүүс яасан гэсэн бэ? Аль хэдийн цагаас өмнө авагдсан тэдний мөчрөөж гисэндээ устсан гэдэг хэлж гисэн. 또 그 터는 폐허가 돼서 하수가 흐르게 됐기 때문에 욥도 마치 그와 같이 된다는 것입니다. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол тэд нар тий өмнө нь тэр буруу замаар явж ирсэн нэгнүүд аль хэдийн цагаас өмнө авагддаг шиг явж ч гэсэн бас тэгнэ гэж ингээд хэлж. 그러니까 엘리바스가 볼 때에는 욥이 이렇게 악한 길을 버리지 않고 나가니까 반드시 하나님이 그것을 다 끊어버리고 멸절시키고 이렇게 하겠다는 거예요. Тэгэхээр тэр одоо тий Элифазын нүдэн талаар чи яв тэр муу зам дээр үргэлж зогсож байна гэж харж байгаа учраас тий тэргээ чи ч гэсэн тэгнэ гэж ингээд хэлээд. 엘리바스가 볼 때는 욥이 아주 죄를 범하고도 계속해서 회개하지 않고 변명만 하고 있는 그런 모습으로 보였던 것입니다. Тэгэхээр тэгээ Элифазын нүдэнд болохоор Йов тий ерөөсө гэмшдэггүй тий тоодогчгүй яг тийм хүн шиг харагдаж. 근데 욥은 뭐 거듭 말씀드리지만은 하나님 앞에 범죄했기 때문에 이런 고난을 당하고 있는 게 아닌데 그 욥의 친구들은 그것을 지금 깨닫지 못하기 때문에 자꾸만 이렇게 말하고 있는 겁니다. Тэгэхээр нөгөө нэг хин Элифазын нүдэн талаар Йов бүр ойлгохгүй тий ухаарахч байгаа хүн шиг харагдаж. 그러게 참 성경에도 깨닫지 못하는 사람은 멸망하는 짐승과 같다 이렇게 말을 했습니다. Библиэлд бас байдаг ухаардаггүй хүн одоо сүрх одоо аратантай адилхан гэсэн юм үг байдаг.
진리를 깨닫지 못하면은 자기가 그 잘못된 길로 가면서도 그것이 잘못된 줄을 모르고 있는 것입니다. Тэг хүн үннийг ойлгохгүй болоод ирэхлээр өөрөө явж байгаа зам нь хаашаа явж байгаа гэдгийг ч мэдэхээ болчдөг. 그 다음에 17절, 18절을 보겠습니다. За энэ 17, 18 дуурчлыг харъя. 네, 그들이 하나님께 말하기를 우리를 떠나소서 하며 또 말하기를 전능자가 우리를 위하여 무엇을 하실 수 있으랴 하였으나 하나님이 좋은 것으로 그 집에 채우셨느니라. 악인의 계획은 나와 판이하니라. За тэр 17 дээр өсгөлөөр тэд бурханд биднээс холд төгс хүчит нэгэн тэндэн юу хийж чадах юм бэ гэж хэлсэн. Гэсэн хэдий ч тэр тэдний гэрүүдийг сайнаар дүүргэсэн билээ. Харин гин буруутнуудын зөвлөгөө надаас хол байгаа гэсэн. 그 욥기 21장 바로 전장이죠. 21장 14절로 16절 말씀을 한번 보겠습니다. Адилхан Йов 21-ийн 14-өөс 16-ыг харъя. 네, 그러할지라도 그들은 하나님께 말하기를 우리를 떠나소서 우리가 주의 도리 알기를 즐겨하지 아니하나이다. 전능자가 누구기에 우리가 섬기며 우리가 그에게 기도한들 무슨 이익을 얻으려 하는구나. 그들의 복록이 그들의 손으로 말미암은 것이 아니니라. 악인의 계획은 나와 판이하니라. За энэ дээр 21-ээс 21-ийн 14-өөс 16 дээр юу гэсэн баг гэхээр тэд бурханд биднээс холд таны замыг мэдэх хүсэлж бидэнд алга. Төгс хүчит нэгэн гэж юу болоод бид түүнд үйлчлэх ёстой юм бэ? Түүнээс гуйвал бидэнд ямар ашиг байгаа юм бэ гэцгээдэг. Харагтун дэвчил бадрал нь тэдний амжилт босуу. Тийм биш, тийм гин бурууднуудын төлөвлөгөө миний хувьд шигшүүртэй гэж. 이것은 그 욥이 악한 자들이 하는 말을 인용하는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол яг эсвэл муу нэгнүүдийн одоо үгдэнтэй буруу хүмүүс ингэж хэлдэг гэж хэлсэн. 그런데 엘리바스는 바로 이 말을 욥이 직접 하나님께 대해서 한 말이라고 뒤집어 씌워서 엘리바스가 욥을 공격한 것입니다. Тэгэнгუთ энэ дээр юу ч хэлэхэр чинь харин Йов буруу хүмүүс ингэж хэлдэг гэж хэлсэн чинь Элифаз болохоор чи ингэж хэлсэн гэж ингээд одоо тойруулчих тийм. 욥은 이렇게 악한 사람이 즉시로 망하는 자도 있고 또 어떤 악한 자는 죽을 때까지 망하지 않고 세상에서 잘 사는 사람도 있다는 것입니다. Гэтэ Йов юу гэсэн гэхээр муу хүмүүс ингэдэг одоо тийм гэхдээ тэгсэн чсэн тэд нар ингээд байсаар байна гэдэг утгаар хэлсэн байсан. 그래서 그런 사람은 순식간에 이제 음부로 내려가는 수도 있다고 말했습니다. Гэхдээ тэрэн дээр юу гэсэн гэхээр хин Элифаз юу гэсэн гэхээр тэд нар ялгаа байхгүй гэдгийг хэлчихсэн. Тэд нар шийтгэлээ заавал авнаа гэж хэлсэн. 또 죄 없는 사람도 심판받는 수가 있다고 말을 했습니다. За тэгэнгუთ энэ дээр юу гэсэн гэхээр гэмгүй хүн ч гэсэндээ шийтгэл аваад ямар нэгэн байдлаараа асуудалд орж болдгиймаа гэдгийг хэлчихсэн. 그러니까 엘리바스는 바로 그 말을 받아서 어찌해서 이렇게 악한 사람도 잘 되는 수가 있다고 하느냐고 하면서 그걸 잘못이라고 책망하는 것입니다. Тэгээ Йов харин юу гэсэн гэхээр тэгээ Элифаз гэж хэлэхээр гэхдээ угаасаа асуудалд орж илэн гэвэл тэр угаасаа буруу хүн буюу муу хүн байгаа гэж үзэж. Гэтэ хизээч зөвхөн асуудалд орно гэж байхгүй гэдэг одоо байр суурин дээр Элифаз байгаад. 이제 욥의 친구들은 악한 사람은 반드시 징벌을 받는다고 하는 것만 알고 있습니다. Тэгэхээр Йовын найзуудын төвшин болохоор асуудалтай байна л гэвэл наадах чинь муу хүн гэсэн ийм одоо байр суурь, ийм бодолтой л амьдраад байна. 근데 우리가 뭐 느끼는 것도 그렇잖아요. 악한 사람이 세상에서 뭐 잘 사는 사람도 있습니다. Тэгээ яг үн дээр харах юм бол тэгэнгүүт эсрэгээр нь бодох юм бол сайн явж байгаа бол энэ бол сайн хүн гэж харах гэдэг байгаа байхгүй. Гэтэл бидний мэдж байгаагаар амьдрал дээр яадаг вэ? Одоо буруу явж байгаа хэрнээ сайн амьдарч байгаа хүмүүс олон байдаг. 또 악한 사람들이 자기가 노력한 대로 세상에서 또 잘 먹고 잘 사는 사람도 있습니다. Тэгээ өөртөө хөдөлмөрөөр хичээгээд хичнээн тэгснэ мэдэхгүй ч гэсэндээ хөдөлмөрөөр хичээгээд эндээс энэ ч хинээс чиглэл амьдарч байгаа хүмүүс гэсэн байх. 근데 그런 사람들은 이제 다 불택자들이기 때문에 이제 경각간에 다 지옥으로 이제 갈 것이기 때문에
뭐 세상에서는 하나님이 그냥 어느 정도 놔두는 것입니다. Тэгээ эцсийн дүндээ энэ амьдрал дээрээ те одоо тэгээ одоо юу гэдэг те бүссэн болгоно ингээд биелж байгаа боловч эцсийн дүндээ тэд нэр яах юм бэ? Тэгээ шүүлтийн өмнө очиход хаана очих вэ гэдэг дээрээ хүмүүс ингээд ойлгохгүй явж байгаа зөндөө байгаа ч гэсэн бурхан яаж байгаа вэ? Тэр хүмүүсийг гисэн ч гэсэн хөдөлмөрлж байгаа хүмүүсийн гарын үсийг эзэн энэ амьдралд нь өрөөж өсөөр байдаг. 그러니까 그들은 얕은 그 한 가지 진리를 가지고서 깊은 진리를 파괴하는 자들입니다. Гэтэл тэд нар болохоор хүмүүс тэгэхээр одоо өөрөөр хэлбэл энэ найзуудын хувьд чинь ер нь тэгдэг гэсэн юм өнгөц бодол дээр ингээд өргөж тулгуурлаад. 자, 보세요. 죄가 있으면 반드시 망한다는 말은 진리입니다. Тэгээ яасан дээрээ уул нь бол гэм байгаа бол заавал тэр шийд одоо тий суурил байгаа гэдэг нь уул нь үнэн. 그러나 죄가 있어도 죽을 때까지 잘 되는 자도 있습니다. Тэгээ харах юм бол тий гэмтэй эсний хүлээж аваагүй ч гэсэндээ хүртлээ одоо юу гэдэг сайн амьдсан хүмүүс ч гэсэн байгаа. 21장 7절, 욥기 22장 7절부터 한번 보세요. 거기 보면은 바로 전장에 21장 7절. 어찌하여 네. 악인이 살고 수를 누리고 세력이 강하냐? 씨가 그들의 앞에서 그들과 함께 굳게 서고 자손이 그들의 목전에서 그러하는구나. 뭐 이렇게 그 말하고 있습니다. 그러면서 Энэ 21-ийн бол 예. 21-ийн тоглоог харах юм бол энэ дээр хийж байна тийм. Яагаад гэм бурууднууд амьдарсаар л урт наслан эрх мэдэл нь юунд нэмэгдсээр байгаа юм бэ? Тэ? Үр удам нь бараа сүрэнд нь батчиж өв хөвгтүүд нь нүднийх нь өмнө байцгааж байна гэсэн. 그리고 21장 10절에도 보면은 그 수소가 영락없이 새끼를 베게 하고 또 암소는 새끼를 낳고 낙태하지 않는구나. 즉 짐승도 잘 된다는 것입니다. Тэгээд цааш нь харах юм бол гэр орны найдсаас ангид бурхны саваач тэдний дээр алга бухан зогсолтгүй хээлдүүлж үнэ малын шүртэл зулбалгүй тугалнаа гэжэлсэн. 자, 그러니까 악인들도 그렇게 살고 또 뭐 장수하고 또 세상에서 세력이 이렇게 강하고 또 자손들도 잘 되고 또 짐승들도 다 잘 된다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ дээр те буруу гэж боддог хүмүүс те эзнийг мэдэхгүй хүмүүс гэсэндээ ингэж амьдарч саяны хэлсэнчлэн те бүр хүмүүс нь төдий өвөр хүүхдүүд нь сайн байгаа зогсохгүй тэр мал амьтад нь гэсэндээ хээлж шаяхгүй ингээд туглаад байна гэж шүү дээ те. 그러니까 죄가 있으면은 반드시 망한다는 말도 진리지만 죄가 있어도 죽을 때까지 잘 되는 자도 있다는 걸 알아야 된다는 거예요. Тэгэхээр бид нар эндээс те мэдээч хэрэг гэмтэй байх тусам заавал ингээд тэрнээ суурил байгаа гэдэг нь үнэн. Гэхдээ тэр хүмүүсийг хэзээ суурилах нь эзний хүсэл байхгүй. Өнөөдөр 뿐만 아니라 гэмтэй 또 хараашгүй сүрхгүй байна гэж болохгүй тийм. Тэр хүн насан туршдаа тэр сүрлээс түрдээ ингээд одоо зайлсхийгээд эзэн зайлсхийхийг хүссэн ч байж болно шүү дээ тийм. 또 의인도 고난받는 경우도 있다는 것입니다. Тэгтэл эсрэгээр нь одоо яаж вэ гэхээр зөвхт нэгэн гингүүд би өнөөдөр зөвхт болчихлоо маргаашаас миний амьдрал зэглэн гэсэн юм ерөөсөө биш шүү дээ тийм. 일반적인 진리로 보면은 악인은 망하고 의인은 다 복받고 잘 돼야 되잖아요. Яг чинхэн нэг одоо ерөн тэгдэг гэдгийг харах юм бол тийм буруутан суурч зөвхөн цэцэглэх хэрэгтэй байгаа дээ шүү дээ тийм ийм үг байгаад байгаа. 그러나 악인도 잘 되는 사람이 있고 의인도 고난받는 경우도 있다는 것입니다. Гэтэл яг амьдрал дээр харах юм бол тэгээд хүмүүс харахтаа буруут гэж харж байгаа ч гэсэндээ эзэн тэр хүнийг энэ амьдралд нь бүтэн дүүрэн байлгахыг хүссэн байсан ч гэсэндээ тэр бол эзний хүсэл байгаа байхгүй тийм. Эсрэгээр нь 욥의 고난은 바로 의인이 고난받는 경우에 해당하는 거예요. Гэтэл харин энэ Йовын хувьд болохоор яаж вэ? Зөвхт нэг нь боловч тэр цөлийн замаар явуулах нь эзний хүслээс тийм. Яг энэ одоо үед бол 이제 욥이 죄 없이 고난당하는 것은 하나님께서 욥에게 더 좋은 것을 주시려고 그런 고난을 당하게 하신 거라는 겁니다. Тэгэхээр бурхан тэг Йовд яасан бэ? Илүү дээрийг өгөхийн тулд түүнийг яасан бэ?
төрдөө тий хэсэгхэн юм цөлөөр ингээ алхуулж. 자, 그러니까 이제 좀 이해가 가시죠? Тэгэхээр та 일반적인 진리는 악인이 벌 받고 의인이 잘 된다는 거예요. 그런데 ерөнхийдөө 성경에는 독가님. Тэгээ ерөнхийдөө бол одоо юу гэдэг нь тэг яг хүмүүс ер нь тэгдэг гэж боддог дээр харах юм бол тий буруу хүн сөөрэлт түн цэцэглэлт тий ийм одоо ойлголт байгаа. Ерөнхий ойлголт. 근데 성경에는 악인도 잘 되는 사람이 있고 의인도 고난받는 사람이 있다는 것입니다. Гэтэл яг Библиэр харах юм бол тий тэр бол тий тогтсон гэхээс илүүгээр тий түүнийг бурхан хүслээрээ яаж ч хөдөлгөж болно гэдгийг л харж болно гэсэн. 그걸 깨달은 사람이 깊은 진리를 깨달은 거예요. Тэгэхээр яг тэрийг хүртэл ингээ ойлгоцсон нэгэн гэвэл тэр хүн яах вэ? Тодорхой хэмжээний сүг биш бор хоолнд ороод эхэлсэн хүн гэж ойлгож болно. 이게 악인은 하나님 앞에 벌 받고 의인은 상 받는다. 이거는 그냥 얕은 진리입니다. Гэхдээ харин тий буруу тул заавал суурин зөвхт бол заавал цэцгэлнэ гэсэн ийм ойлголттой нэгэн бол юу вэ? Одоо чихнэ сүү тий сүү ууж байгаа хүнтэй адилхан гэсэн. 그래서 진리를 참 깊은 진리를 깨닫는 것이 얼마나 귀한 것인가를 우리가 알아야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр тийм үнэнний тэр гүн рүү нууц руу нэвтгэн гэдэг ямар чухал вэ гэдгийг бас бодох хэрэгтэй байна. 왜냐하면은 이 얕은 진리를 깨달은 사람이 항상 깊은 진리를 깨달은 사람을 이해하지 못하고 오히려 공격하고 핍박하는 경우가 종종 있어요. Тэгэхээр бид нэр харахаар яагаад тэгэхээр ийм одоо сая энэ агуулгуудаас харахад ч тийм ээ өнгөц бодлоор ингээд дүгнж байгаа хүмүүс байж та тий. Тэгэхээр хүмүүсийн үйлдэлийг хараад яагаад ингэсэн гэдэг ингээд дүгнээ явчихдаг хүмүүс байдаг. Өнгөцөөр. 그러면서도 그 얕은 진리를 깨달은 사람이 깊은 진리를 깨달은 사람을 핍박하면서도 그것이 옳은 줄 알고 잘하는 줄 알고 있다는 것입니다. Тэгэнгუутаа өөрийнхөө дээр дүгнж байгаа дүгнэлтээ ажиллахэр чинь тэрийг зөвтгөөд идэг хүмүүс байдаг. Өөрийнх нь л зүгээд. Ингэх ёсгүй гэх. 네, 그래서 우리가 성경의 깊은 진리를 배우고 깨닫는 것이 우리에게 복이라는 것입니다. Тэгэхээр бид нэр тэ Библиэс илүү үнний хүн рүү ингээд орох ийм зам дээр зогсох те эсвэл оруулж өгөх хин туслах нэгэн байгаа гэвэл талархацгаая гэж. 그다음에 19절로 20절을 보겠습니다. За 19-20-ыг харъя хэдүүлээ. 네, 여기 보면은 의인은 보고 기뻐하고 무죄자는 그들을 비웃기를 우리의 대적이 끊어졌고 그의 남은 것이 불사른 바 되었다 하느니라. За энэ дээр 19-20 дээр үслэр зөв шударга хүмүүс хараад баярлдаг бөгөөд гэмгүй хүмүүс тэднийг тохуурхаж бидний өстнүүд үнэхээр таслагдаж тэднийг үлдгэсдэг гал залгиу гэцгээдэг. 네, 여기도 보면은 그 악한 사람이 멸망할 때 의인이 기뻐한다는 것입니다. За энэ дээр харах юм бол тэр нь бол буруут нэгэн сүрх үед зөвхт нэгэн хараад ингээд одоо сэтгэл нь тэнийнэ гэж ингээд ярьж. 네, 일반적으로는 그렇죠. 악인이 그 멸망할 때 의인이 기뻐할 수가 있습니다. Тэгээ яг нь ер нь тэгдэг гэдэг онолоор харах юм бол тэ муу нэгэн сүрх үед эзэн зөвхт нэгэн харахтаа баярлах тохиолдол бас байж болох юм. 야, 근데 우리 성도들의 입장에서 한번 생각해 보세요. 만약에 악인들이 죄만 짓고 하나님도 모르고 예수님을 믿지 않고 죄만 짓고 살다가 멸망해서 죽었다 해봅시다. Гэтэ бид нар өөрсдийнхөө байр сураас та бодоод үзээрэй. Хичнээн муу нэгэн байлжсэн тэр үннийг мэдэхгүй, хайрыг мэдэхгүй, эзэн бурхныг мэдэхгүй, Есүсийг мэдэхгүй байж байгаа тэр ингээд суурил руугаа явна гэвэл та хараад инээж чадах уу? 자, 그거를 우리 선인들이 우리가 기뻐해야 되겠습니까? Тэг бид нартэй баяр тэмдэглэлтэй ингэж чадах болов. 뭐 기뻐하는 사람도 있겠죠. Тэгэж яг 이 баярлах хүнч байхыг хүсэхгүй л дээ. 근데 우리는 그런 모습을 볼 때 기뻐하기보다 오히려 안타까운 마음을 가져야 됩니다. Тэг бид нар эсрэгээр нь те баярлахаас илүүгээр магадгүй ийм харамсах сэтгэл төрөх байх. Баярлаж бүр уйлж мөлдгөө баг гэхэтээ нэг тийм харамсах сэтгэл те. 내가 저 사람을 바로 인도하지 못하고 말씀으로 바로 인도하지 못했기 때문에 그가 이렇게 예수님을 믿지 않고 멸망을 받아서 지옥에 갔다는 걸 생각하고
책임을 내 가지고 안타까움을 마음을 가져야 이게 정상이지 않습니까? Тэгээ магадгүй те би тэр хүндтэй эзний хайрыг шууд танилцуулсан бол гэдэг ч юм уу те илүү харуулсан бол гэдэг ч юм. Миний амьдралаас жоохон ч гэсэн тэр ингээ ойлгосон бол гэдэг ч юм уу. Тэгээ ийм нэг харамсах сэтгэл ингээ төрөх бах. 이게 예수 안 믿는 사람이 안 믿다가 남 핍박하고 남을 미워하다가 죽었다고 그래서 그 사람 잘 죽었다. 그렇게 우리가 기뻐할 일이 아니라는 것입니다. Мгм. Тэгэхээр одоо юу гэдэг нь бид нэр юу гэдэг нь те заастаа ашгүй сайн явчлаа гэдэг ч юм уу те тэгж бол ахгүй шүү дээ те. 내가 왜 그 사람을 좀 구원하지 못했을까? 좀 더 내가 그 사람을 사랑으로 잘 이끌어서 구원받지 못했을까? 하면서 그 책임을 내가 지는 것이 이게 정상적이지 않습니까? Тэгээ бид нар те магадгүй надтай тааралдуулсан тэр хүн надтай байсан тэр он цагуудад нь би хийж чадах ёстой зүйлүүдээ хийж чадаагүй биш байгаа да гэсэн те ийм харамсал ингээ хүнд төрнө шүү дээ те. 또 Эзэн бурхан яагаад 의인을 ингээд ойрхон уулзалж исэн энэ цагуудад нь миний хийх ёстой зүйл юу байсан болоо гэдэг ч юм уу те. 예, 또 의인을 치던 악인은 반드시 끊어진다고 그랬습니다. Аа. За тэгэхээр дараад нь юу гэсэн бэ? Зөвийг нь одоо юг а буруу зөвхт нэгийг зөвийг үлдчихсэн үлдэгч нэг нь бас заавал таслагдана гэсэн талаар бас хэлсэн тий. 그래서 욥도 반드시 망한다고 이렇게 엘리바스가 말하고 있는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо юу гэхээр өөрийгөө зөв гэж бодож байгаа муу нэг ч гэсэн заавал таслагдана гэсэн утгаар хэлж байгаа буюу шууд утгаараа Йов Элифаз ч гэсэн Элифаз Йовыг юу гэж хэлэхээр чи ч гэсэн тэр таслагдах нэгэнд нь орно гэж хэлж. 네, 이것은 그러니까 보편적인 진리입니다. Тэгээ шууд утгаараа бол ер нь тэгнэ гэсэн утгаар ингэ ярьж байгаа тийм. 이렇게 보편적인 진리를 가지고서 특수한 그런 신앙의 길을 걸어가는 욥을 몰아붙이고 정죄하는 것은 잘못입니다. Тэгэхээр бид нарт ер нь тэгдэг гэдэг ч юм уу те ер нь тэгэх ёстой гэдэг ч юм уу нэг тийм тэгээ өөрөө хийхгүй нэг барьдаг нэг бодлоод байдаг шүү дээ те энэ бодол маш аюултай гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 자, 이렇게 엘리바스가 하는 말이요. 사실은 다 맞는 말입니다. Элифасыг хэлж байгаа үгнүүд яс юм дээр яг үнэн шүү дээ бүгдээрээ те 보편적으로는 다 맞는 진리입니다. яг ингээ харах юм бол те бүгдээрээ үнэн Библиэлд байдаг агуулгууд. 그러나 엘리바스는 얕은 진리만 깨달았지 좀 더 깊은 진리의 면을 깨닫지 못한 것입니다. Гэтэ тэрээр яаш вэ тэр одоо тийм өнгөрцөн зүйл дээр л ингээ тулгуурлаад те ингээ яриад байгаа гэсэн үг. Тэрээс биш яг тийм ухаж ойлгох юм бол Явыг ингэж хэлэх яаж ч хэлэх тийм үгж гарах ёсгүй байна. 그래서 좀 더 고상한 신앙의 길을 걸어가고 있는 욥을 이해하지 못한 것입니다. Тэгэхээр тэр утгаараа Явыг ингээ ойлгохгүй байгаа. Тэгээ үйлдэлүүдийг нь ойлгохгүй. 그러니까 우리가 참 성경을 바로 배우지 못하면은 우리도 이 엘리바스와 같이 똑같은 이러한 그런 죄 가운데 빠질 수가 있다는 걸 알아야 됩니다. Тэгээ бид нар ч гэсэндээ те үнний үгийг те бүрэн ойлгох дээр анхаарна уу гэхээс биш нэг хэсгэн ойлгосон ойлголтоор болчлоо гэж ингээ ханах нь ямар аюултай гэдгийг харж байна. 네, 오늘은 여기까지 하겠습니다. Өнөөдөр хэлээ энэ үргээд дуусгая. 네, 수고하셨습니다. 예, 네, 수고하셨습니다. 예, 그러면 다음에 또 뵙겠습니다. 네, 자, баяртай бүгдээрээ. 네.